Moi ben. Vamos a lembrar un pouquiño que pasou a última vez, simplemente os últimos instantes, que vos habíades chegado, habíades ido á Calla das Especias por esta citación da sacerdotisa Xendros, dos enviados, dos fieis enviados de Iuz, para unha pequena conversa. E cando chegachedes a estas calles de mala morte, nunha esquina, certo servizo a disposición dos intendentes servintes do grandísimo Uiz, o ancián maldito, o vello maldito, creo que habíamos dito que se chamaba algo así, que un dos apodos que tiña era como o vello maldito, ou a merda, unha cousiña así, pero facíame moita gracia de chamalo vello maldito. Iuz. O vello maldito. O vello maldito. Iuz. O semideus medio demonio que anda por ali. Ese man, vale. Pois, como digo, o servizo preparouvos unha pequena mesa, unhas cadeiras, e entrou Xendros. Unha tiflin enorme, os grandes músculos ben definidos, uns cornos puntiagudos, afilados incluso e preparados para o mellor empalar cousas, e con incluso esa vestimenta típica, habitual, dos enviados de Iuz. As súas vestimentas son un pouco máis formais, referentes ao que sería unha sacerdotisa, pero sin quitarlle a armadura de bandas que hai por detrás. Parece que, así como pode predicar as sabedrosas palabras de Iuz, pode repartir boas hostias. Ou eso o podedes temer vendo a maza que ten na bandoleira. Moi ben, cando se senta, saca 3 obxetos, 2 bolsas e un cinto. Estades todos aí, verdad, amigos? No, pero non eran 2 bolsas. Non eran 2 bolsas. Ahora deixen mirar as mantas. Que sacou? Un saco, un cinto... Ah, sí. E que máis? Un pergamino de revivir. No. Está ben, o do saco... Sí, saco, bolsa, saco... Tedes razón. Era unha bolsa, un saco e un cinto. Vale. Ah, así sí. É unha bolsa, un saco e un cinto. A diferencia, bueno, ainda que 2 son contenedores, vale, un vedes os pliegues, un pódese poñer cunha correa por os lados e outro literalmente un saco que, bueno, ten unha corda que o permite cerrar. O saco, ao mellor lle sona a alguén de aquí, non de esta aventura en particular, dunha anterior de moito tempo, pero... Oxalis, tírame historia. Ui. Podes sentir como Sleipnir está detrás vosa cuidando vosas espaldas. Eso sí. Pasou polo pasillo estreito. Vale, e máis, non che vou a falar solo do saco, vou che falar das 3 cousas, vale? Si que estes recoñecidas de ao mellor estar na academia, por que? Ti sabes que moitas veces as albas necesitan, bueno, contenedores, vale? Que podan albergar moito espacio e que non lles pese moito. Estoume falando da bolsa que está aí ao lado, vale? É unha bolsa de contención. O saco que acabamos de falar ahora mesmo é un saco de trucos. A maior parte das veces, este color en particular, esta bolsa, este saco gris, perdón, quer dicir de que del podes atopar unhas cuantas pelusas, lanzalas ao chan, transformanse en animais. Venche máis a cabeza? Vale, ben. Coñezo. É o cinto. Dios! Habíamos falado que outro día Winston tiña un artefacto na súa tenda así de gas. O cinto que tes diante é un cinto que polo menos vale 200.000 euros. La puta madre. Ben, 200.000 euros, Cuidado. Que se de... A santo de que? Vale. Sí, eso xa vamos agora. Pero ti sabes que ese cinto que está aí vale suficiente como, bueno, para que a xente se pegue ou se mate, vale? De feito, vouche dicir
que é un cinto dun xigante das tormentas. Vale? Se, por exemplo, alguén de vos se atuneara este cinto, pasaría a ter unha forza de 29, vale? Que xa empeza a rozar con unhas criaturas mitolóxicas. Eso que quero decir. La madre de Dios. Vale. Compañeiros, en todo caso, veríades a reacción, non? Da vosa compañeira Oxalis a ver tal cantidad de cartos ubicados solo nun pequeno espazo. Porque xa solo o cinto por el solo, habría xente que viría aquí o roubaría e escaparía a correr. Se E fosen ademais, capaces. un sitio tan abandonado, con tanta... Abandonado quizáis non. Con Porque aquí tanto ainda hai abandono. xente. O sea, tan rexeitado mellor, porque aquí non é que non hai pouca xente, todo o contrario, hai bastantes. O problema é como esa parte que non se quer ter moi á vista, non? Que se oculta a través de, pois bueno, unha fachada de pobreza ao mellor, pero aquí xa che están demostrando cun simple obxecto na man, na mesa que tedes diante, a escasos centímetros, que aquí non son pobres. Ou este grupo de xente, polo menos. Eso, Sendros quedase vos mirando cunha sonrisa de lado a lado. Polo menos a ti, Oxalis, que nota a túa reacción. Le... Es quedes así sorrindo profundamente. Que vos parecen estes obxetos? Penso que a vosa compañeira pode dicir moito máis do que vos podo dicir eu, ou confúndome. E quedes eche mirando. Acto seguido vedes que pon a súa maza, a maza moi grande. E máis, por a tirada da historia tamén che vou dicir o que é a maza, vale? Porque me fai moita gracia. A maza que ten é unha maza do terror. Mais 2. A maza do terror, por o nome que dá, pode facer que todos os que estén nas cercanías empecen a correr. Daste conta de que os detalles da arma fan referencia a aquel libro, aquel almanaquero dos libros, non? Pero o libro referente aos servintes de Iuth, como lle tiñan que dar devoción e ser totalmente fieles a esa criatura, non? A ese semideus. Para eles non é unha criatura, ao fin e ao cabo é tanto o seu patrón como divinidade, quizáis. Pero é moi bonito. Tamén debe de valer o seu. Quizáis non tanto como o cinto, pero carallo. Sí, son... Si es lo que creo que es, en efecto, se tratan de objetos muy valiosos. Demasiado. No esperaba ni concibía encontrármelos en este lugar. Pois hai moitos Puedo máis. preguntar? Moitos máis. ¿Cómo ha llegado hasta aquí? ¿Cómo es? Es, bueno, un poco chocante. Moi fácil. Todos veñen dados por Ius, o grande e noso poderoso Ius. Temos unhas relacións bastante frutíferas co axentes de Salmarsh. Ou iso creo eu, polo menos. E a verdade é que gustaríame empezar algunhas relacións con vos. Escoitimvos moito daqui por ali. E tedes que perdoar o que fixo a miña xente a noite anterior. Non sabían que erades vos e acercastevos moito a certa soa que non deixo moito andar. Como xesto de boa fe, así soemos facer nos señíos. Vedes que colle un dos sacos, o único saco gris que hai, e o adianta, pois pon un pouco para adiante.
Tomade isto para que non haia ningún tipo de situación incómoda ou non vos botedes atrás a facer negocios con nós. Acabamos de dar o saco de trucos. Despois poño un bolo a un de vos. O que me diga que o colle ahora. Quen o colle? Quen o colle? Quen o colle? Eu non lle boto a man. Non me colle nadie. Os demais nadie colle. Ves? A man puxo aí diante, adiantouno e di, pa vos. As miña xente non tiña que haber feito nada nin dispararvos. Agradezco la disculpa, pero bueno, no me siento muy cómoda aquí y no tampoco estaba, bueno, yo Non fai falla que ocultes os teus sentimentos. Como dicimos a xentes de IUS, é mellor sacalo de dentro antes de que quede e faga ferida. Bueno, quizás non se traduce así a vosa lingua, pero o importante é iso. Sen tapujos, muller. Ao fin e al cabo, seguro que sexamos primas. E que se che sorrindo. Bueno, en este caso, yo no profeso ninguna fe a ningún dios y me gustaría que así siguiera siendo. Ai, non me entendades mal. Non é para entendervos ou facervos entender as maravillas da nosa nación e IUS. Eu só quero facer negocios con vos. Desde hai uns días estou escoitando que certo grupo foi capaz de sobrevivir a certa explosión e fixechedes algunhas cousas. Os supervivintes, dicían. Non podo cerrar os oídos cando a xente fala tanto de 3 persoas que, bueno, saíron indemnes dunha explosión e foron á mansión e deshabilitaron unha banda de contrabandistas. Sodes moi interesantes e quero traballar con vos. Quero que vos poidades acceder ao que eu vendo. Estes obxetos que tendes aquí chegan directamente da nación de IUS. Con tempo e os cartos necesarios, podo conseguirvos calquer obxeto máxico que queirades. Calquer. Pero claro, eu necesito que se me fagan cousas. E sorríe un pouquiño. Escoitachedes da mina de Salmarsh? Sí, claro. El problema que está habiendo con los Duergar, ¿verdad? Sí, efectivamente, hai algúns problemiñas camina, pero a mí interésame certa información acerca da mina que nin Manistrad, nin ningún dos capataces que ten mas soen facilitar. E non vos vou enganar. Ves que empeza a apuntar co dedo, dando golpeciños donde está a bolsa de contención que tendes aí. Esta bolsa de contención é moi boa, mas non me colle no almacén que temos aquí. Necesitaría que alguén me pasara pola mina e simplemente me obtivera algúns uns documentos, uns papeles para saber como funcionan por alá. Unhas cousiñas que seguramente teñan nunha caseta forra da mina. Só é traerme os papeles, nada máis. Ves que sorrí. E con gusto empezaríamos a ter un negocio e eu me desfaría desta bolsa de contención. Bueno, me quedo mirando para mis compañeros.
Yo miro a la Tifli y digo, hecho. No se hable más, cosas gratis. Ben, Me llevo la mano a la cara. Pues, me gustan los negocios, pero también quiero información. todo o que teña a vosa disposición poderei vos dar. Busco un símbolo. Es una especie de pescado. Si tienes un papel y algo para escribir, te lo puedo dibujar. Un xesto. Parece que o servizo rapidamente vos dispón dunha pluma ben labrada, con detalles e florituras. É unha especie de papel, un pergamino, apoiado nunha Vale. pequena táboa. Collo o papel ou a pluma esa, intento dibuxar ou facer o dibuxo o mellor posible e paso. Busco a gente que tenga este símbolo. Es que empecé a rirse moito. Empecé a sonrir moitísimo. E por que estades buscando conflito con un núcleo, con unha célula dos Principados do Mar? Se pode saber. É unha cuestión de venganza persoal? Un ajuste de contas? Ou... No. Digamos que me trataron de cierta forma y quería compensarles por ello. Moi ben. Pois ese será o vosso segundo pago cando volvades con esa información. Así dadesmo tempo para que eu poda obter inteligencia. Se vos parece ben. E dá chamar a ti. Ofrece chamar Roswell. Para... Antes de darte la mano, seguramente esa mina que habrá cerrado en un futuro. Esa información ya te la paso. ¿Habrá algún problema con eso? Para nada. Por min poderia desaparecer e non me afectarían moitos. O sea que solo necesitas los documentos y ya está. Eso é. No entiendo. Le doy la mano. Es como che apreta. Vale. Podes notar que as súas mans son suaves. Grandes, vale, pero suaves. E apreta con firmeza. Está moi decidida. Devuelvo yo apretón. Tamén, Moi ben, moi ben. tres. Vai a ser igual a los tres. Ahora iría con Tral, faría yo apretón ese de mans, así. Yo ni lo notaría. Non lle darías, non lle darías. No lo notaría mucho. ¡Ah! ¡Que no! Espera un momento. Que no. Tral. Queres retar a esta señora 3 segundos donde che dá a man a ver quen dá máis forza? No me hace falta. ¡Ah! Es una hembra, así que. Ben, Vamos ben, a salir de ben. aquí. Menos mal, isto é unha conversa entre un máster e tío, senón houberan dado resultados máis graciosos. Ben. En que eu entendo que ela che miraría aos ollos mentres che daba o apretón. E ao mellor polo insight que ten vai che calzando un pouco. E pasaría de último ao Xalis, que foi a que primeiro falou. Curiosamente. Ofrece chamán. No le daría la mano, me limitaría a sentir con la cabeza. Non estás de pero- acordo Pero co chegamento mirando- dos compañeros. levantando la cabeza hacia casi el techo, ya que mi personaje no es muy alta y la suya es muy alta, entonces es en plan de como que mira una torre y encogida le daría la razón en plan de vale.
Bueno, non pasa nada. Dous dos teus xe dixeron que sí. Con eso me basta. Retiraría a man, daría uns xestos para que a xente fora sacando, retirando todo o que tiñades por diante, e lóxicamente o cinto e a bolsa de contención, o joder, o saco, sí, a bolsa de contención se agarda. Quen colle o saco? Vou preguntar de novo. Non pasa nada, se non o queredes, retiro. Dijo que pasa por aí o mendigo Carlos, soleva, e de repente en 3 días decide saber que Carlos ten un alce, un reno e un cabalo por aí polo medio das calles. Non hai problema. Collo eu, como compromiso de cumplir a misión. Moi bien, moi bien. Vamos a un niño. Se nadie o quere, collo eu. Non vas a lanzar bichos por todos lados. Se me gusta, se me gusta. Ben feito, ben feito. Eu dando obxetos aos meus xogadores. Non o queremos. Non o queremos, vale? No, es que yo siempre cojo las cosas normalmente. O una vez que no lo quiero hacer yo. Di aí, di aí. Moi bien. Eu pensei que iba a coller Oxalis porque é a que quere unha mascota. Sí, pero no. No me hace mucha ilusión de dónde nos estamos metiendo. Vale. Telo obxeto. Non hai que identificar nada. Pode botar unha ollada. Está en inglés, pero bueno. Non hai problema. Bien. Despídesvos. Vaise. Se mirar atrás, métese nunha caseta que anda por ali, que de primeiras, pola parte exterior, non parece nada mellor do que estades acostumados a ver nesta calle das especias, non? Pero cando vedes esa rendixa, non, que está aberta, o interior, aí dadesvos conta de que a señora vive en opulencia. E o que se ve por fora culero, por dentro é outra cousa. Ben, eu diría que é bon momento para sacarnos ao mapa xeral, están todas as cousas. Desaparecemos de aí uns momentos. Eu vou vos facer a pregunta. Cal é o plan agora? Recordo vos algo. O plan era ir á sede da compañía mineira. Eso é. Vamos a decir que pasou uns 20 minutiños desde que estabades falando con ela. A minha pregunta é que íbamos por aquí por abaixo. Aquí abaixo. Ajá. E aquí hai escaleiras. Íbamos a empujar o carro polas escaleiras. Aí Non é un carro, a mula, sí. É a mula sola, non hai un carro por detrás. A ver. Volve. A mula sube as escaleiras a menos que se poña moi repugnante. Que podería ser, pero desde ben de pastel de langosta para que suba 3 ou 4 máis. O sea que de momento non ides ter ningún problema. De momento. De momento. Ben. Entón, saídes da calle das especias, dos fiéis enviados de Youth. Teñen moitos nomes, pero de Youth fijo. E subides, bordeando esos acantilados, chegando a esa ponte que está destruída desde hai o tempo suficiente como para descoñecelo, e subides unha vez máis. Quedaríame á altura da ponte, mirando, contemplando. Canta distancia hai dun extremo a outro? 30 metros. Pode ser. Esos son 5... Ao mellor pásome de longo, pero entre 20 e 30 metros, máis ou menos. 100 pés. 150 pés. Aproximadamente. Entre 100 e 150 pés. Sí. Bueno, nada, proseguiría o camiño. Vale, xa que dixeches iso, vouche facer que tires percepción.
Mais hoxe non é o día de que percibas moito, porque ao mellor é deses momentos onde algo de nubes baixas se xuntan demais neste pequeno islote separado pola ponte rota e non che permite ver moito do outro lado. Polo tanto, nada. Non ves nada interesante. Seguides polo camiño. Subides, pasades cerca da torre de Keledec, a mesma torre onde vos chimparon o outro día, donde se vos amenazou cando empezachedes a detectar cousas, e chegaríades á sede da compañía mineira. Ao pasar pola torre iría con precaución. Eu quedaríame mirando onde vin os ollos na punta da torre, así. A ver se hai algo. Non verías nada. Simplemente está a torre tranquila no día de hoxe. É unha hora pola mañán, unha hora moi boa para seguir estudando dentro da torre e facer rituais preparativos ou outros traballos organizativos que teñen que facer os magos e que poucas veces saen nos libros. Pero non hai ollos que vos ven desde ali arriba. Ou polo menos que vos o notedes. ¿Tiene ventanas? Ten. Como una piedra y la tiro a la ventana. ¿Cómo? Como una piedra y la tiro a la ventana. Vale. Colles unha pedriña así destas pequenas ou un pedrolo? Bueno, no me coge nada, joder. Si no, esto me echa la bronca. Nada, pasamos por ahí. Miro hacia arriba si hay algo. No creo que haya nadie, pero bueno. Nada. Cando tranquilo. tuveches ese pensamento da pedra, vamos a decir que ti miraches unha pedra do chan, vale? Vale. Desteste conta de que solo con mirala a pedra moveuse. Como se algo lle houbera dado un golpe. Percepción. Uy, la leche. Hago tirada de percepción. Sí, percibe. Era percepción. Perception. Sí. Eres un puto macaco, así cho dijo, tío. Vale, sí que é certo que non o puto ves, vale, porque obviamente non se poden ver cousas que os teus ollos non detectan, pero daste conta de que como que hai unha presencia dun tamaño minúsculo, vale, polulando pola zona. De feito, atreveríaste a decir a que agora, pensando un pouco en como se moveu esa pedra, concentrándote, é como que esa presencia minúscula se estuvo movendo acompañándovos todo o camiño de hoxe. Minúscula. Minúscula. Es la rana. No, non é a Ra, non é a Ra. A Ra que ti sepas non ten a capacidade de volverse invisible, pero sí que eres capaz de ubicar a dita criatura minúscula. Vamos a decir que está ao mellor, vale, agora mesmo, ahora que miraches a pedra, a 40 centímetros de ti. Vale. Pero parecía, entonces, si no se puede ver, tan invisible. Sí. Chicos, hay algo raro en esa piedra. Se está moviendo sola. Voto llaman a pedra. É unha pedra. ¿Qué carajo? Sí, me quedo mirando. Esto ya todo. No va dejando pasos, o si el bicho que esté... Supervivencia. Atreveríame a decir que non, pero é unha supervivencia extremadamente complicada, Non creo que superes. Ainda que tiñas unha tirada de 20. Dai. Chúpame a hostia. non superas, vale. No, é de 25 ou de 30. Claro, non superas. Se tuviéramos que falar mecánicamente, vale, hai feitizos, vale, hai feitizos que axúdanche a andar máis sigilosamente, vale, a que ti, sendo unha criatura, podas non deixar huellas físicamente e que sexa moi complicado incluso atopalo con maxia, vale. Polo tanto, sí que é certo que notas esa presencia que andaba cerca. Agora cando dixaches os teus compañeiros, notaches que algo se foi ou se alonxou, vale, pero non ves un rastro claro, vale. Sí que é certo que che dá a sensación de que algo andaba por aí, pero non sabes exactamente do que. Non sabes se era bípedo, se era cuadrúpedo, se voaba, non o sabes.
Pero algo estábamos a seguir. Algo minúsculo. Non do mesmo tamaño que unha pedra, un pouco máis grande. Pensa no tamaño bebé, vale, nun bebé, que é como se o agarras así cos dúas mans e lle das unha patada e sai voando como un balón. Vale, pois ese tamaño, vale? ¡Muéstrate! Pero, Non Vale. explicades nada. A Thrall se le fue la cabeza. sí, sin duda. Creo, bueno, nos adelantamos nosotros y le dejamos aquí. Oxalis, incendia todo este lugar. Le paso la piedra a Thrall, así. Toma. Entretente tú con la piedra. Urxeche a necesidade de dispararlle esa pedra mentras lanzas ao aire. Faríalo. No. Ah, joder. A seguinte para que tirar. Pero é como... como se Intento resistirme sentiría... ás ganas. Como se sentiría dispararlle a pedra mentras está no aire, sabes? É como... ao mellor hai que Sí, probar. saco unha pifia, rebotaba na pedra, entra por unha ventana. Mata a un mago. Bueno, pues, Literal, vou insistir unha vez máis, vale? Ti estás seguro de que había algo que estaba aí que vos estaba a seguir? Ahora, non tes maneira de mostrarlle aos teus compañeiros e parece que che toman como un tolo. Ou que algo biches, ao mellor produto dos teus porros habituais. Pode ser. Normal. Os juro que había aquí algo moviendo la piedra. No estoy loco. ¿Veis el dragón que está volando? No, pero intento convencerlos así seriamente de que he visto algo. Isto xa eles querendo os teus compañeiros, ou non? Compañeiros, parece que está moi decidido a decir que sí. Pero a aquí. mellor é unha das súas falcatruadas. Algúnha trasnada que está pensando Thrall. No me vais a creer, entonces. No, no es que no te crea, es que estoy mirando qué puedo si de alguna forma pudiera hacer esa presencia que tú dices visible, pero no tengo. No sé, no se me ocurre. ¿Tú estás seguro de que algo nos está siguiendo? Pero bueno, eso que nos llevamos, seguramente si nos siguen vigilando, pues, podremos, ahora que sabemos que lo hacen, pillarlos de sorpresa de alguna forma. Déjame darle una vuelta. De momento haz como que todo sigue igual. Menos mal que non tes o feitizo para revelar invisibles, Teño eu, pero non o teño preparado. Oh, que pena. A ver, se hubieras actuado rápido, deixábalo pillar. Pero xa se foi. Xa se foi. Xa sabe, notou como a presencia se iba. Eso sí, afinou o oído, o olfato, o gusto, e pudo saber que se foi. Entón, Si vuelvo a sentir la presencia, os avisaré. Pero Pues sé más sutil. Sea lo que sea, seguro que también te ha escuchado. Que sea más sutil. podes definir un gesto para cando pase eso. Y O a la próxima, cuando te diga Rosval, dispárala ahí, dispara ahí. Vale. O simplemente da un pisotón. Tú dispara y señala.
y yo disparo ahí. Sin problema. Dispara, Venga, señala. para la próxima haré un gesto. Hmm, Muy bien, muy bien. Dispara e señala. No, señala y dispara. Ah, vale, joder. A señal gustábame, joder. Dispara e señala. É unha boa señal, porque ti escoito o enemigo en plan, hostia, que sentido ten eso? E no momento en que diga outro así, dispara, e logo señala. Aí está. Confúndelos. Ben. Tras pactar, acordar isto para futuras situacións, dirixides vos a esta, bueno, a sede da compañía mineira. Chegades e ides ver que hai uns cuantos enanos, máis do que debería haber habitualmente. Moitos deles parecen os traballadores que deberían de haber ido á xornada de traballo do día de hoxe, pero por algún motivo, que xa supoñedes, mantéñense aquí esperando as ordes do capataz correspondente ou incluso da persoa que está a cargo, Manistrad. Dades a uns pasos de chegar ali. Son todos ananos. Todos, todos, todos. Non hai ningún humano ali traballando. Que facedes? Intento mirar si hay algún que esté de descanso, sin que esté traballando, non que non esté ocupado. A ver, realmente están ás aforas. Non é que estén facendo algo, porque fora non é... Hai un cobertizo aí para guardar algunha cousiña, o material que deberían de traer para aquí, pero ninguén está traballando como tal. Parece que están agardando a novas ordes. Pero, xa che digo, son as 12. Que agarden aquí os mineiros é porque a mina está totalmente parada e non poden ir a traballar. E están esperando aquí para algunha orde. Senón, vanse ir á súa casa. Non hai nadie Vale, facendo. a ser como un dos mineiros, o máis amable posible, a non causar outra vez caos. E preguntolle... estoy buscando a Manistrad. ¿Sabes dónde está? Ves aí un home apoiado contra o cobertizo. Ten unha barba longa, ben trenzada, que se che mirando, entrecerrando os olliños. Outra vez. Sí, 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 sí. Está aí. E señalache a sede. Aí. Arriba. Arriba está, sí. Gracias. E me voy. E faiche un gesto ca boca. Sí. Está. Non todo é violento, Rosval. Non todo é violento. Non todos son desagradables. A maioría, sí. O 90% tamén. Pero este home non. Bueno, un amable que me encontré. Vale, fago unha señal a Oxalis, porque Tral vais a quedar fora, según quedamos acordados. E dígolle que me siga. Para dentro da sede. Vale, non vos van a impedir acceder. Vale, é dicir, isto é como se fora unha oficina administrativa que podería acceder calquera. Lóxicamente, non podedes acceder a, sabes, a zonas reservadas. Vades saber cando accededes que, joder, son moi ordenados. Ou polo menos aquí este tipo de estrutura levada por Manistrad, vale, Manistrad Copperblocks, vale, por poñerlle esa pronunciación chula. Está todo moi ben organizado. Entrades, hai sinais para todos lados. Administración, ferramentas, non sei que, asuntos de minería, non sei cantos. Hai carteliños gravados na madeira a través de distintas formas, artesanías, pero todo ben organizado para que quen entre aquí sepa onde ten que acudir.
muy fácilmente, grazas a estos símbolos, estos pictogramas tallados na propia madeira, sabedes que a planta superior é donde está a máxima responsable no tempo en que este aquí, que suele ser a maioría do tempo. Subides unhas escaleiras que teñen bastante tempo, pero ben mantidas. Parece que estes edificios coidanse o suficiente. E non podedes evitar escoitar unha pequena conversa que ten Manistrad con outra persoa, un anano, principalmente. Parece un dos capataces. Parece que están discutindo algo sobre a propia mina, que desde que chegaron os Duergars, a produción reduciuse gradualmente hasta chegar ao 0%, que é prácticamente o día de onte e de hoxe, donde os traballadores non poden acudir á mesma. O cousa que é terrible, porque está dicindo que tiveron que escapar o último día, porque senón algún deles podía morrer. E de feito ides escoitar como da súa boca sospeita, vale, sospeita de que é alguén que lle está facendo a xogada. Un tal Contacobres. Cando escoita os vosos pasos, rapidamente corta a conversa con esta persoa. É como si, bueno, se estivera esperando. A outra persoa vaise rapidamente. Non quere conversar con vos, porque dá a entender. E se vos queda a mirar. Mi máis co personaje. A muller aparta uns documentos en riba dun escritorio moi ben organizado, méteos dentro dun caixón e podedes ver como os pecha cunha chave que se leva a un dos seus bolsillos. Hai unha pequena caixa forte tras o escritorio para, bueno, incitarvos ao roubo e a cometer crimes, que seguramente garde cousas máis que interesantes, pero isto todo rómpese coas palabras de Manistrad. Non sei se vos podo axudar en algo. Joder, ten a mesma voz que a outra. Non sei se vos podo axudar en algo. Levanto as mans así como en son de paz. Vengo a hacer una tregua por lo que pasó en la reunión. Bueno, siéndote sincera, la verdad es que hasta agradecí una excusa para salir de allí. No tenemos poco trabajo encima y los tiempos que hay que cumplir son muy exigentes, la verdad. Pero bueno, déjalo correr. No suelo ver que la gente nos trate muy distintos por ser enanos. Lo siento, yo solo odio a la gente que se sobrepasa por ser líder, por tener un poder superior a los demás. Lamentablemente no es mi caso, ¿vale? Yo estoy aquí para asegurar de que la mina funcione. Y muchas veces los consejeros parecen más incompetentes de lo que deberían. No os quiero llevar estos problemas ni hablar de mal de gentes a sus espaldas. ¿Qué necesitabais? En verdad tenemos mucho trabajo y pocas manos que ayuden, o sea que tiene que ser rápido lo que digáis. No, solo quería saber si viste más minerales como la de mi armadura. Si sabes dónde conseguir. Como el de tu armadura. Sí, dijiste que sabías qué materiales eran. Vengo a buscar información. Faivos un xesto coa man para que vos sentedes nas dúas cadeiras que ten diante do escritorio. Agarda a que vos sentedes. Se o facedes así, o que vai a pasar a continuación e que vai a pechar a porta é a ventá que ten tras o escritorio. Cando fai Debo entender parte 100%.
Entendo que facedes os dous, non? Sí. Apreciando detenidamente toda a habitación. Pois mira, se te pos a apreciar a habitación vas ver estanterías con distintos documentos, daste conta de que a maioría deles van relacionados sobre a minería, o terreo, a xeoloxía e outras cuestións moi relacionadas ca tarefa que desempeña esta señora. Vale, están todos moi clasificados e hai unha parte donde, bueno, xa deixa de ser estas historias para ser simplemente tarefas de organización. Os mineiros que están encargados, o sistema de xerarquía que teñen, está clasificado para que se entenda. Non deixa moito a imaginación, pero polo menos sabes onde están as cousas. Ben, e bueno, sempre mencionar a organización tan excelente que hai aquí. Dá medo. Séntase diante vosa. Mira, pues te lo puedo decir. Te lo puedo decir porque la propia mina donde estamos ahora trabajando, ¿vale? Estamos intentando obtener ciertos tipos de sedimentos y otros minerales interesantes. Y sabemos que hay en uno de los túneles que cierto grupo hizo que se derrumbara. Ahí es donde también están los mismos minerales que diría que está hecha la aleación que tienes de tu armadura. También te puedo decir dónde los encontramos nosotros hace años, en el clan Copperlocks. Es más, te podría traer una pequeña muestra si me hacéis un favor. Como veis... Eso depende del favor que quieras. Sí, eso voy ahora. No sé si ya lo sabréis, supongo que sí, porque la gente no se suele callar y yo ya estoy un poco de los nervios, pero la mina está siendo, pues bueno, atacada por los Dwergers. Necesitamos que no haya Dwergers ni ningún impedimento para estar en la mina y trabajar. Voy a obviar que vuestro otro compañero había dicho que necesitaba cerrarla, ¿vale? Voy a pensar que estáis aquí como aventureros y por la disculpa que has hecho, que agradezco, en verdad. Si es así, os quiero... Voy a decir contratar. Ya no hablemos de favor. El favor suele tender a tendencias no tan correctas. Os contrataría para que me limpiarais la mina y para que lo antes posible pudiéramos empezar a trabajar en ella. La necesitamos. Nuestro honor está en juego. La mina la íbamos a investigar igualmente, pero no acepto el contrato. La investigaremos, veremos lo que hay y lo que podremos hacer. No prometo nada. ¿Y cómo vais a acceder a la mina exactamente sin las llaves adecuadas? Supongo que Anders nos podrá ayudar en eso. Ah, claro. A mí me gusta tener las cosas bien organizadas, bien preparadas. En el momento en que se dio la orden de que nuestros mineros se fueranse da mina, todo pechouse moito, vale? E claro, se non tedes a miña autorización, non creo que poidades acceder á mesma. Pero, se alguén traballara para min, para limpar a mina, sí que lle daría a oportunidade de acceder. No, yo solo vine a hacer las paces por lo que ocurrió. Si tienes otra forma de eliminar a los Duergar sin nuestra ayuda, adelante. Una pena. Nada, pues os dejo ahí esa tarea. Por si queréis pensárselo y recapacitáis.
Pensaba que iba a ir a Oxalis. aceptar el trabajo. Muy buena paga, en verdad. Oxalis. Oxalis, ¿tienes algo que decir a esto? Sí. Sí que hay algo que necesito comprobar personalmente de esa mina. Ya no es interés personal, sino una encomienda de un órgano superior. Le enseño la carta de la escuela de magia en la que se me insta a llevar, bueno, a llegar a la mina y comprobar ese mineral del que hablan, que puede suponer una revolución como, no sé si era fuente de energía o como, bueno, que podía marcar un antes y un después en el uso Mira, civil. Sí, xusto. Vas ben encaminhado. Vale, quedaseche mirando a carta por un momento. Vale, pareceme moi ben, pero aquí teño un problema. É que a ti encargaronche de acceder a isto, pero... Y para eso me temo que voy a necesitar que su aprobación para poder acceder. No me gustaría que hubiera trabas, pero tampoco implicarme demasiado en los problemas. Al final, esto no es nada personal. Yo quiero que las cosas se hagan bien y que sean correctas, ¿vale? Eso xa de primeiro. E como podemos facer isto? Moi simple. Unha, ou eu espero a que me traia os permisos e certificados correspondentes acreditando a escola de magia, que pode tardar uns días, ou máis, dependendo se eu quero validar que son correctos, se teño que contrastalo po consello ou non. Ou dúas, podedes traballar para min, limpar a mina e podes obter ou investigar isto que estás pedindo. Non hai problema. É máis, podo-che expedir un documento conforme podo obter. Porque se estuviéramos en condicións normales, non habería ningún problema. Daríache un permiso, esta carta podería valer. Pero ahora mesmo, coa perigosidade da mina, o que necesito son uns aventureiros que podan facer iso. Se non ides facer, anímoche que empeces a buscar ou a solicitar os certificados. Mo traas, e eu empezarei a corroboralo co consello para ter a súa acreditación. Estáche... Tírame insight. Podelo tirar os dous que estades aí. Insight. Vale, Oxalis, o sea, non está sendo moi sutil, vale, pero estás te dando conta de que ela, chigo, non che vai a dar a facilidade se non lle axudas neste traballo. Vai non facer da vía correcta, que é asegurando e verificando que isto sexa real, pero non lle vai a dar moita presa, porque o que ela necesita agora é que a mina funcione, porque senón non acaba os tempos. Eso é o que che transmite, o que che quere dicir. Son os xestos. Pala. Esas palabras. Non hai ningunha artimaña tras ela, non o deixa ver, ou non hai ningún xesto que che queira enganar en ningunha das dúas vías. Eso sí. Roswell non Lamento. nada que lle chame atención. Lamento decirte que no somos, o yo por lo menos, no me considero ninguna aventurera ni ninguna persona a la que le puedas pagar para que te haga un servicio. Yo vengo aquí únicamente por el conocimiento, como estudiosa y bueno, como le quieras decir. No
no me interesa inmiscuirme ni en problemas, ni en conflictos, ni en trifurcas que haya de por medio. Así que lo siento. Pon unha pero- bolsa de 500 euros en riba da mesa. Así que lo siento, pero No, si no nos vas a facilitar la entrada a la mina, hemos venido aquí para nada. Que igual, miro hacia Rosval, igual si nos hubiera permitido el acceso y en función de cómo fuera la situación, igual puede que por circunstancias, ¿no? Nos viéramos obligados a defendernos y terminar limpiando la mina, ¿no? Se podría dar esa situación. Lamentablemente necesito unha forma de que vos afirmades eso en papel, porque un dos vosos compañeiros quer que a mina se peche. Farío, de verdade, pero tendo esa premisa e estando ali, Ya, Me levanto y le digo, bueno, se ha intentado. Y hago la intención de querer irme ya. Bueno, yo no puedo hablar por los demás. Como puedes comprobar, tengo interés personal en que la mina esté funcionando por lo menos el tiempo suficiente para poder extraer más información y, bueno, la investigación correspondiente que conlleve. Pero si no es prueba suficiente, me voy. Y también me giro para irme. es que recolle a bolsa de 500 pezas de ouro e as garda. Esperamos que recapaciteis. E veis como vos abre a porta, abre a ventana e vos deixa baixar. Ben, Eu vou directo para xuntar Zarral. Le digo yo, ¡eh! vale, estades os tres reunidos. ¿Qué tal fue todo? Está loca, vámonos de aquí. ¿Ves? Te dije que me dejaras ir. Ah, no, esa fue Oxalis. Bueno. No me tires de la lengua. Tranquila. Estaba aquí hablando con mi amigo a la piedra. La verdad es que tenía ganas de dispararle cuando hablaba con él. Dios, qué cabrón, Bueno, por lo pronto, no tenéis de qué preocuparos, ¿no? Parece que la mina va a estar cerrada una buena temporada hasta que de alguna forma u otra esos duergas se vayan. Pero no sabemos si los duergas están trabajando ahí o no. Hemos podido escuchar por un segundo una conversación que estaban teniendo y los duergas parecían estar aliados con alguno de los mineros. No sé, podemos tratar de encontrar al causante del cierre de la mina o simplemente... Y la mina está... Yo solo quiero ir a comprobar si la mina está cerrada y que los duergas no están trabajando en ella. Mientras esté cerrada, a mí me sirve. Cerrada está, me lo ha dicho la encargada. Cerraron todo antes de irse. Muy bien, pero es que yo no lo sabía. E non están Bueno, traballando nela, os duergars. ahora, o sea, de puertas para adentro. ¿Qué sugieres entonces? Que ir. Hay que ir. Pues vamos de paseo para la mina. A ver qué encontramos. Me pregunto si venderán explosivos por aquí cerca. Yo creo que en eso se especifica más Winston Hmm. que otro comercio que haya por aquí.
A menos que haya algún pergamino interesante que pueda aprender a Oxalis. Bueno, dejando las divagaciones a un lado. Dijo que la que hablaba con un caballo. Mula. Está ahí delante vos, esperando con Fran. Bueno, pues perdóname si me equivoco, pero me ha parecido de que tú también has hablado con ella. Solo Sí, es para que se comportara. Y le hemos caído bien mejor que a ti. Que eres tú la que le salvó. Él le compró. Ya, bueno. No tiene la necesidad de ser agradecida, es un animal. Bueno, digamos de divagar con animales y centrémonos. Yo quiero ir hacia aquella isla que hemos pasado de camino aquí. Me interesa la historia relativa a los sucesos que allí acontecieron. La que te conté, ¿recuerdas? Ya, pero ¿cómo piensas cruzar? Todavía no lo sé. Pues entonces no nos sirve de nada, Oxalis. Primero piensa un plan y después lo haremos. Una cuerda y un Y cable. parecía de inteligente. Y no pienses en cuerdas, son muy cortas y no creo que haya nada tan largo por aquí, me parece. Y no tengo ganas de colgarme por una cuerda para cruzar por un lado a otro. Que no, Lisa. Entón, para poñer todos un pouco en común, ides a acceder, ides ir á mina, simplemente para asegurar información. Ides idear un plan para atravesar esa ponte que está destruída, co que vos pensedes nun plazo de tempo curto, e de ninguna maneira ides aceptar o traballo a pasta que vos poñen aí para limpar a No. mina dos... Moi bien, non ides facer un contrato. Perfecto, pois vos me decides que ides a facer. Vamos a decir que pasaron... unha hora e media aproximadamente. Carallo. Falando con xente uns 20 minutos. 2 palabras con esta pava, hora e media. No, chegar ali, home, ali. Vamos a dicir unha hora. Pasou, é unha. Non pasamos unha hora e media. Media hora. Antes de chegar, falar, tal. Vale, pues miremos primero la mina y a ver qué podemos sacar de camino. Moi ben. Ou vos comentar Pero... a parte graciosa. Sigue, perdón. Pero me gustaría pasar por el orfanato también. Hay algo que quiero corroborar. Vale. Por favor, non que me des un orfanato, por favor. Pero eso puede ser a la vuelta de la mina. No tengo prisa. No, podes ir ao orfanato se queredes, Eu te digo. A pé, mira, a mina é nana. A nana. A pé son 2 horas e 10 minutos. Fixen as contas outro día. Vale. Se fóramos sobrecargados sería 1 hora máis. Pero non é o caso. Porque te mola mula. Menos mal. Menos mal. Polo tanto, queremos ir todos á mina? ¡Matar! ¡Matar! Móstrame o mapa. Sí, un segundinho. Activate. Ahora mesmo vos estades na sede da compañía mineira. Vou sacar aquí. Cuidado de los paxaros. A brisa golpeando as pedras, o mar, o salitre, as gaivotas. Podedes ver os peiraos desde tanta altura como os barcos se poñen neles
e xente descarga e carga mercadorías. Vos me decides, amigos. Que ides facer? A mina está a este, ¿no? Sí, Lado sí, este. sí. O leste. Máis ou menos é o mesmo camiño que seguichedes para a mansión, pero sin virar. Todo recto. E tras 2 horas, chegades. 2 horas para ir, 2 horas para volver. Bueno, 2 horas é un pouco máis, non? 2 horas é eso. Está preta a mansión, como quen di. Pues no dirigiríame a mí. Vida ou morte. Vida ou morte. Parece que ni un día de descanso voy a poder tener. Aquí no hay descanso. Bueno, Non son aventureira. A man sendo aventureira, facendo cousas de aventureira. Certo, No, está siendo forzada a seguirnos, que es diferente. Si, literal, para que non fajades un crimen de guerra. bueno, pues sí. Roswell, ¿no tienes ansias de matar a Oxalis? Como? Ella no. Le miro con cara de preocupación. Rollo, ¿debería alejarme de él? Miro para ella y le digo, ¡bu! É o momento de volver a tirar inside, o que sabes? Hacia atrás, sí. Ah, no, bueno, decía Roswell, pero... Tamén. Rosva no manifestó ningún... Ahora mismo no estou tranquilo, así que vai a ser complicado insinuar cousas. Pero se ves unha pedra por aí... Cuidado. La pedra, que non quero usar a pedra. Con meterle un balazo entre ceja y ceja a Miniltraz. Nada. No. Pues nada, si queréis ir a la mina, vayamos. La única... Queremos a la mina sí o sí, con o sin ti. No, mejor dicho, sí o sí vas a venir con nosotros. Ay. Joder, qué diferencia. Lo que tú digas, vale. Pero primero, ¿me dejas ir a la Torre del Mago? Vale. Muy ¿Quieres que bien. te mate? Nada, confío en que ha sido una mala presentación y listo. Claro. No te preocupes. Tú ve. ¿Me puedo comer a tu caballo? Pero qué caballo. Slame Deja. que se eche mirando. Ten cuidado. No... Bueno, me acerco a Slaimir. Le susurro. Si te intenta hacer algo... A mí no me importa mucho, ¿eh? Te puedes deshacer de él. O caballo empeza a furtarse as más. Como? ¿Qué más? ¿Están pezuñas? Ves? Aí está o problema. No. Ves a chispear con las pezuñas, a chocarlas. La mujer que susurraba a los animales. Literal. Nada, y me dirijo hacia la Torre del Mago. Muy bien. Genial. Ti Nos só. van a... Mentre vou... No, eu sigo. E mentre vou seguindo vou murando. Genial. Nos van a convertir en Zenith. Y a mí, Hierro Fundido. ¿Dónde estaba la torre del mago? Que no la veo. Al lado de la sede. Sí. Ah, la de Kenneth. Sí. Torre de Keleric. Ah, vale. É donde había Pues- visto a pedra moverse. Pues entonces la sigo. Muy bien. Vamos a cambiar de mapa porque aquí... Bueno, sí. Sí que vamos a cambiar de mapa. Que pasa que vamos a reutilizar o anterior. Porque non creo que vos deixen acceder. A menos que digan ¡vamos a tirar todo 20! ¡Sí! A mí rodan cabeza se pasa eso, Vale. Non hai que andar moito para chegar á torre. Estades, entendo, enfrente desas portas ominosas. E por algún motivo extraño, cando os acercades, a torre como se se fixera cada vez máis e máis alta.
Desde a distancia diríades que ten apenas 2 pisos, pero agora, estando cerca, parece como se fora inexpugnable e o rascacelos máis grande que viras no mundo. Ten un cómodo picaporte para abrir a porta e a típica barra de ferro que ten un metal no centro para facer plonk, plonk, plonk. Descripcións increíbles. Son eu. Vale? Pero non me acordo como se chama a cousa para petar a porta sen darlle cos nudillos. Sabedes o que falo, verdad? Non estou tolo. Creo que non é picaportelo. No, o picaporte é do abrir onde está o Mariar, non? Ahora fasme dubidar. Picaporra. Door knock. Tío, non me traduzas en inglés. No. Vale. No. O couso para petar a porta. Vámoslo a designar así. Timbre antiguo. Timbre antiguo. En vez de usar a man, en plan pom, 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 pum, 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 se estás moi enfadado, pom, pom, pom. Básicamente. Petades. Sí. Vale. Cada vez que dades un golpe é como se o ferro co que choca resonase por toda a torre. É como se escoitarades a torre baleira por dentro. Tras uns instantes escoitades a voz como vindo de todos os lados. Unha voz neutra. Non é a mesma que escoitachedes o outro día. Quen se presenta é o que di a voz. E por qué? Quen se presenta e por qué? Oxalis Devilis, estudiante de la escuela de magia de Greyhawk. Solo quería venir a presentarme y a disculparme por la... bueno, equivocada primera impresión que podría haber dado. Aparte, necesitaría de su ayuda para descifrar un libro que tengo. Ben, cando vosa compañeira di en voz alta isto, empezades só a ler amoníaco, como que chega un recendo, e detrás vosa, con certos trucos brillantes e outro tipo de ilusión, seguramente, vades a ver a un home pele oscura, os bigotes ben repeiteados e un turbante que non se suele ver por aquí. No me jodas, sei que es familiar de Sambalet. Cruza as mans, hincha o peito, ende que non teña moito. Os seus músculos nunca falaron por el. É unha persoa moi alta, mellor mide uns 2 metros, se vos queda a mirar. Oxalis Devilis e os seus compañeiros. Moi ben, non vos vou deixar entrar na miña morada despois do que vin. Deixe-me o libro. Poncha man aí para veres. Daría yo. Se mal non me confundo, estás dando o libro da pedra filosofal, non? No, ese te lo Rosval. Que libro lle estás dando? Pon aí. Está llenando O libro. o libro de feitizo de Sambalet. Sí. Espero que non sexa familia por alguna razón. Porque se non vai tirame ser... todos insight. La hostia. ¿En qué nos meteu esta? Hostia, pensaba que ibas a ir co outro, tío. Me cago na puta pa o man que está a sacar os 20,
Basta, basta, Feral, basta. Xa basta. Vale, compañeiros, exceptuando o Thral, vos non vos dades conta de nada. Que pasa? Thral, a ti daste conta do leve xesto que fai coa parte inferior da boca, vale? E dache a sensación, estarías ben acertado, de que se acaba de sorprender por ver algo que xa ten visto anteriormente. Recoñece o libro que tedes vos na man. Podo preguntarte como fixastes con isto? Bueno, hemos ayudado al ayuntamiento. Os do Concello, conselleiros. Sí, en una encomienda que nos han dado de terminar un asentamiento de narcotráfico, de delincuencia, asentado en la mansión. Y el líder de ese grupo poseía este libro. No tengo mucho más. No, narcotráfico non se dedicaban. Eso podo che dizer. Non che vou enganar, pero sen facer ningún ritual nesto, non entendo nin palabra. É normal. Ya, estamos igual. Vaya. No, non quer dicir que non se pode entender. Eso quer dicir que me vai levar un tempo. Canto che fai falta? E que é o que quer saber dele? Bueno, cualquier tipo de información útil o conocimiento que pudiera albergar. ¿Y para cuándo? Pues no me corre demasiada prisa, la verdad. Entonces, ¿usted ya sabía lo que sucedía allí en la mansión? No. Pero coñecía a esta persoa. Pasou por aquí bastantes veces. Pedindo axuda. Todo o mundo que quere iniciar empeza igual que ti. Tira de insight. Todos. Todos? Ti estades todos aí? Joder. Eu non veo nin papa, tío. Bien. Todo o mundo empeza de alguna maneira. É normal. E veña a preguntar a Keledec. E máis alguén tan ambicioso como era o tono deste libro. Pirei uns momentos. Bueno, entenderás que os meus servizos saen por un precio. Isto precisa moito tempo da miña parte. Se queres que non che vexo cos cartos no peto do que pode ser supoñerme a facer este traballo, podo che dar unhas pautas do que podes facer para facelo ti mesmo. Vale, sí, claro. Ben, aquí Sambalet o que había feito para escribir o seu libro era empeza ahora a describir, vale, para os compañeiros que non saben tanto da maxia arcana, como a través do máxico procedimento de obter a tinta máxica coa que se escriben os libros, os libros de feitizos,
empeza a darche unhas explicacións de como tes que facer uns cuantos rituais, non? Durante varias noites para poder descifrar que é o que pon. Básicamente, reducímolo a mecánicas para que se entenda mellor. Antes de facer o descanso longo ou antes de dormir, podes adicar, imagínate, 2 horas. O descanso longo solen ser 8 horas, 6 de dormir. Pois as outras 2, adícalas a mirar o libro, preparar un ritual. É como se fora unha mezcla de ritual de identificación, non? Ti tes que reservar un feitizo de nivel 2 para poder estudar o libro, basicamente. Gastas ese oco, tes un terzo do libro adiantado. Despois de 3 días facendo eso, xa tes todos os feitizos no peto. E cando digo no peto, quero dicir que os podes transcribir, vale? Co correspondente custo. Claro, non é pouco. Se ti queres coller un feitizo dun libro e pasalo a outro, é como se fora un pergamino. Sí, eso sei, ¿no? Hai que poñer pasta. Vale. Vale, eu que pensaba que era tan fácil como tirar identificar e tomar polo cu. No. Hai algunhas cousas que me reservo eu. A maioría dos xetos máxicos sabes moitas das propiedades con identificar, pero o Master pode ter outras mecánicas por detrás porque lles la das pelotas. Recórdoche, dentro das reglas, os libros de feitizos dun mago é moi personal. Sabelo sí. Non está dentro das reglas, polo tanto, a mí parece máis guachi que ti, a través de certa investigación e traballo ritualístico, vale, que é o teu campo, a maxia arcana, podes intentar descubrilo, vale? Como o libro de feitizos non era dun nivel moi alto, pois 3 días donde estás traballando 6 horas, repartido en 3 días, a mí pareceme suficiente. Se ao mellor se fora un archimago, pois ao mellor che dicía, pois ao mellor estás que estar 3 semanas. Claro, sabes? Vale. Devolveche o libro. Muchas gracias por el encaminamiento. O Sí, a xente podes decirlo así, non hai problema. O que sí, non vos invito a que usedes moita maxia cerca da torre, porque me poñer algo nervioso. No, eso fue fallo mío. De verdad que lo siento. No pretendía importunarle ni nada. Solamente ¿qué puedo decir? Me pudo la curiosidad. Bueno, se necesitades algún pergamino ou cousa así, facedello saber ao meu Quasit. E vais. ¿A ti? ¿Quasit? ¿Quasit? Pero... E vai ¿Cómo? pola porta. Non vos di nada máis. La hostia, vale. No jodas. Vale, bien, perfecto. Pues nada, muchas gracias. Aunque ya se ha ido. Vale, pues sí. ¿Tenéis todo listo para partir entonces? ¿Cuál si se refiere entonces al...? Sí. Sí, te lo voy a explicar, o sea, realmente te lo voy a decir yo ahora, pero sí, es eso mismo. Sí. O yo creo que... Pero si yo estaba contigo. No, estás tú aí, pero estás referindo a se Thrall sabe o que é un Quasit. Que non sei se o sabe. No. Pues por eso mismo. Eu creo que parto de que sí, ¿no? Sí, a ver, como xogador xo vos lo dixo ahora mesmo, vale, sí. A criatura que nos estaba espiando era o Quasit do mago. E de feito acabo de dicir que vos está a controlar de maneira moi sutil. Que incluso sabe que o detectaches, vale, o sea, este man está aos collo así mirando. Vale. Pues no hay nada más que hacer por aquí. No. Bueno, cualquier lugar que nos quede de camino hacia la salida este
¿no? ¿Sería la por donde Sí. tenemos que coger? Correcto. Pues entonces... Enséñanos el mapa, porfa. Vamos a lo mapa. Vamos aquí. Vamos a este. Activamos. Así. Bien. Entonces despliego el mapa. ¿Qué ruta sugerís? Vou facer o mesmo que lle fixo a outro grupo cando se me queixou para que amosara o mapa dos redores. Dádeme un segundiño porque penso que vou utilizar o mesmo puto mapa de mierda para outro grupo, pero para vos, para que o vexades. Vou vos a facilitar o mapa das cercanías, vou vos a amosar un pequeno fragmento, vale? Obviamente isto é do outro grupo, vale? Pero valenos de puta madre para o caso. Se ides ao Discord, a parte o canal de texto de Salmars, ides ver onde está Salmars, onde está a Haunted House e onde está a mina Nana. Tamén ides ver o carrito a Teixeiro e un camiño opcional que non ten nada que ver con vos. Por lo tanto, ignorade o vermello e o carro e Teixeiro. Quedadevos solo con Salmars, Haunted House e mina Nana. Se agora poñedes en... Bueno, intentades planificar un viaxe, ídelo a ter moi claro. Porque isto é algo que faen todos os días, tanto as patrullas locais, vale? Como, neste caso, os ananos, os mineiros que van alá. Non ides ter non ides ter para nada difícil, ides ter super doado para saber que camiño tomar e máis, ides saber que só tedes que seguir o mesmo camiño que fixechedes o outro día. Eu dicía de cara a se hubiera algo pola vila por donde queran pasar de camino a salida. Ah, vale. Pois iso que vos levades. Gracias. Tal. ¿Vamos a ver la mina o tienes algo más que hacer por la aldea? No, yo quiero ir a ver la mina. É tanto que che ten que preocupar, será? Digo, sí, moi bien, vides ir á mina. Como odio este meme. Mientras non me jodades un encontro cun feitizo, non pasa nada. No, é broma, obviamente. Oxales, ¿algo que hacer en la aldea antes de marcharnos? Porque no vas a tener día de descanso, así que ni lo pienses. ¿Ni siquiera un par de horas para empezar a descifrar este libro? No, Vaya. a la noche si quieres, después de ducharte, de lavarte y todo y de cenar, podrás estudiar. Por cierto, Salix, Que... sí, antes, cuando te vayas a duchar, recuerda que hay alguien que nos está vigilando. Tomaré todas las medidas prudentes, gracias. Bola de fuego. Pequena bola. Yo no digo nada, pero en mi habitación puede oler a humo y a lo mejor el bicho ese acababa peor que yo. No, creo que la entidad esa que te estaba vigilando se limita a las cercanías de la torre. Una pregunta. ¿Hay drogas en Salmas? Pregunta ADM, me imagino, ¿no? A ver, sí que hay droga, ya sé que hay esa droga potente, pero otra droga por ahí que venden. Moitas. E viñedes dunha calle onde se podían ter preguntando as persoas correspondentes. Se lle preguntarades a xendros, íbamos a traer opio se facía falta. Pero non preguntastes. Sí, sí que hai. É dicir, a droga máis famosa tuvo a oportunidade de vela sen procesar Roswell, que estaba no mesmo sitio onde o enterraron, Que me ¿no? costó un huevo. Correcto. Pero sí que hai, claro. Algúnas vense mellor e outras, pois, menos.
Vamos a decir que non estamos na época do opio e os ingleses dándollo a outras tribus para logo facer crímenes de guerra, pero se pides opio, traenche opio. Non hai problema, Zral. ¿Esto qué? ¿Inglaterra? No, menos mal que non. Deus me perdoe. Vale, Los bajos de té. quería Por lo saber eso. tanto, moi bien. Queredes facer algo máis? Procedemos a ir á mina? Cambio Sí. mapas? Empezo a tirar eventos? Non pasa Ben, nada, eu non teño cousas para facer. Pero ahora tedesme que dicir vos antes de que me puña nervioso. De camino, ¿Qué vamos por la mina? de camino a la mina Sí, para bueno. el orfanato. No, a la vuelta. Pues muy bien. Vale, apunto aquí. Vale, la mina. Enseñaron yo libro a... Kedrick. Oh, hermano. Estuve nada de preguntarle si conocía. Porque dijo que él se aseguraba de que no eran narcotraficantes. Eso quiere decir que a lo mejor sabía lo que eran, de verdad. Un mago Pero claro, nos como- enseña os seus trucos. Pero podía tirarle a ver si me estaba mintiendo, ¿no? Non parecía que estuviera a mentir. No, Tiraste no. 50 insights. Y lo que dijo es que lo conocía de que lo conocía de haberlo visto porque el propio Sambalet le fue allí a pedirle cosas o a preguntarle cosas. Sé mi maestro. Pero si dijo que nos aseguraba que no eran narcotraficantes lo que estaban haciendo narcotráfico, eso quiere decir que sabe lo que está pasando. O que estaba con outro grupo que atacamos. Eso Hai moitas son- posibilidades. Si lo quería hacer, haber preguntado. Voy a O comprar- mellor era un primo lexano do que matamos, do que morreu aí na mansión. Algo de sangre compartían, fijo. Madre mía. Dios. Vamos para a mina, por favor. Crímenes de guerra sen aínda chegar a pegar nin usar o nivel 3. Por que está pasando isto? Bien. Entón, canta gasolina e ides a traer dali para... No, vale, pues está. Vamos a ir ás minas. Moi bien. Moi ben. Continuades pola beira do camiño. Ides a alonxarvos de Salmars durante unhas cuantas horas. Nunca ides a abandonar a costa, porque este camiño sempre vai a pasar por os acantilados e ides ter constantemente o olor do salitre na nariz. O que si é que ides a deixar de escoitar aos vellos roñosos que andan por aí, os traballadores do porto e as xentes que están dentro da vila. Ides a ir a unha zona moito máis calmada, donde de primeiras ides a topar cos campos de arado que están fora na cidade, non? Nas cercanías. Aparte dos que xa hai dentro, vale, lóxicamente. E de vez en cando, pois atoparedesvos co esporádico grupo de gardas que está a salvaguardar os camiños para que non hai ningún bandido, para que non haya nada raro, facendo a ronda habitual. O que sí que non vedes no día de hoxe ningún anano por este camiño. Como vos dixeron, dende onte, non hai ningún que vai a ir á mina hasta que Manistras diga o contrario. E, joder, vos dixechedes, non vamos facerlle caso a esta vella. Bueno, de vella. Os ananos viven moito tempo e poden estar a ter 30 anos cando teñen 200 e pico, vale? Non era vella, pero da igual. Porque vamos a colarnos na puta mina, rapaces. Porque vos chupa 3 cojones facer contratos con ninguén. Vos non servides a nadie, hostia. A nadie máis que vosos intereses, como ten que ser. Agora ben, que artimañas ides usar cando cheguedes ás portas da mina? Vedes que está todo tapiado e me digades que voulle dar unha patada á porta, tiro un dado, sale un 25 e eu me cague na puta. Non o sei, pero espero que non pase eso, porque me vou a enfadar. E moito. E moito.
No, podría pasar, no habría problemas. No se preocupe, no se preocupe. Esperen un momento, porque vime moi arriba. Ajá. Había que importar o mapa. E non lle había dado a importar. De camiño a mina veuse algunha criatura extraña así. Tranquilo, home. Tranquilo, home. Que xa vamos agora con eso. A mí os camiños cústame separalos, máis cando van por distintas horas, en distintos procesos, etapas, vamos a chamalo así. Estades na primeira. Acabades de sair agora, como vemos comentada, sempre tedes o recendo do mar, escoitades de lonxe o batir das olas contra as pedras. Pero estades nunha zona bastante confortable. Tiradme todos un dado de 20. Ai, la leche. Home, sí, hai que joderse, osito. Coño, este. 20. A secas. Nada máis. Abaixo de toda a dereita, onde tedes o chat, hai un icono un dado de 20. Dades e rol. Sí, joder, así me gusta. Un 16. Eso é o que quería. Moi ben feito, Salles. Moi ben feito. Moi ben. Tírame ahora 2 dados de 6 máis un dado de 8. Dios, ¿por qué nos ponen aquí, por Dios? Sí, joder, sí, hostia. 2 de 6 y un de 8. Sí. Ok. Aparece un 11. No vamos a flipar. Deixa mirar. Bien. Vale. Cal é a orden do grupo? Non se asusten. Respóndanme como venían andando. 11 de euro. No. No. Vou de primeiras, que non teño cartos. Vale. Logo por detrás irían Thrall e Oxalis. Eu iría detrás de Roswell, en principio. Vale, podes Y yo hacer detrás un de Oxalis. triángulo. Vale, perfecto. Facilitas a fila india. Roswell, Oxalis, Thrall. Vale, pois... Nada, facémoslo un pouco como acabamos de decir. Roswell, Oxalis e Thrall. Así, de esquerda para a dereita. Moi ben. Tiradme todos percepción. Ai, la leche. Decepción. No. Perception. Vista. Neste caso. É unha das tiradas que máis se fai, en verdade, pero é o que hai. Vale, Roswell, ti hoxe estás chosco, vale, porque a tirada é Sí. moi fácil de facer, pero... No, levo unha tirada de merda. Sí. E logo está Thrall que, vale, home, o mínimo que sacou creo que foi un 9 aí tímido, sabes? E todo demais de 17 para arriba e cosas así. Moi ben feito, Thrall, moi ben feito. O Salis, ti tamén a superaches, vale? Por que? O ceo, aínda que hai vento, vale, non hai nubes agora mesmo, non é as nubes baixas de antes, para nada. Xa, chegache deslevados un momento andando e está todo totalmente despexado. Hai unha leve brisa que move as plantas, o de sempre. Que vedes no ceo volos dous? De primeiras. Vedes un grifo. Sobrevoando as vosas cabezas, vedes unha criatura larga, vale, grande, do tamaño que tería a vosa mula, sabes? Pero un grifo. Thrall, ti especificamente daste conta de que dito grifo está mal ferido, vale? Parece como se alguén lle houbera dado un virotazo e está voando dirección á mina, vale? Non desde a cidade á mina, vale? Está como vindo en diagonal cara á dirección á mina. E voando dunha maneira torpe. Eso tema o vexo eu, non? O bo torpe, imagino. Sí. O voar torpe sí, pero a ferida onde a ten non. Eso solo se fija Thrall, vale? A súa percepción permite facelo. Eso é o que vedes de momento. Non hai nada raro, nada extraño a maiores. ¡Hala, qué chulo! ¡Qué grifo. raro!
Roswell, tus compañeros están diciendo cosas increíbles y ti estás mirando o camiño así. Sí, non me hablaba vai detrás ou ao lado túa, va a ir vai relinchando por se non te fijaste, o fixo o típico ruido de mule. Curioso, ese grifo, lo veo, está herido. Hay que ayudarlo. ¿No? ¿Cómo? Miro para atrás, escuchando ahí la palabra ayudar, digo, ¿qué? ¿Problemas? Hay que ayudar a ese grifo. Está herido. ¿Pero cómo lo sabes? Ya he visto la herida. Pero si es minúsculo, ¿qué tienes? ¿Unos ojos de águila o...? Yo miro para arriba, no veo nada. ¿Pero qué cojones? Allá, allí. Ahora xa estamos suficientemente lonxe como para que non vexas nada, non? O típico de, sí, joder, mira aí, e non ves absolutamente nada, é como... Que dice? No, a ver, non voa tan rápido ou que... Pois xa non é polo feito de voar tan rápido, vale? É dicir, vos agora mesmo estades nun sitio donde que está todo despexado, perfectamente non está sobrevoando. Non é como un avión que voa tan arriba que desaparece da vosa vista, vale? A dificultade para velo era un 10. Pódese haber colado detrás da típica elevación de terreo que tedes que pasar despois. É dunha ruta, non, sabes, desaparece da vista de Roswell. Ah, bueno, lo... É o que quero dicir. Bueno, ahora mismo no lo veo, pero sí, puedo confirmarte que había un grifo surcando el cielo, una especie de criatura con alas, plumajes y cabeza de águila cuadrúpeda. Grande. Y bueno, pero yo no llegué a ver que estuviera herido. Si Thrar dice que lo está, pues la verdad es raro que ya para empezar que una criatura de esas surquen los cielos. Por aquí no debería de haber. Nunca he visto... Da igual, va en dirección hacia la mina, así que vamos detrás de ella. Sí, de todas formas estar atentos a ver si somos capaces de encontrar algún rastro que nos permita saber exactamente dónde está. Eu sin entender nada, retomo o camiño, camula. A mula facendo ruidos de mula. E dan un golpe no chão. Non sabes que quere dicir Roswell. Ni puta. A menos que faga trato con animales. Eso non te dá a capacidade de falar con un animal, vale? No, que lo diga a mí. Pero escoitas aí facendo ruido raro. Momento mula. Non podemos dicir moito máis ao respecto. Ben. Vale. Vamos a dicir que levades un tercio do camiño feito. Vale. Continúan desandando outro tramo. Agora quizáis un pouco máis rápido, sabendo que hai un grifo que, voando de maneira torpe, estábase dirixindo á mina. Ou eso sospeitades. E vamos a volver a facer outra tirada desas gustosas, que a mí me gustan moito. Percepción. Oh, un dado de 20 a secas. Pero esta vez unha persoa ten que tirar. Quen o tira? Voluntarios. Venga. Voluntario. Non ocorre absolutamente nada. E tes ter a tranquilidade do camiño para poder andar. De feito, neste segundo tramo ides pasar tamén por o cruce onde habíades subido a aquela mansión. Agora, de algún xeito, parece que reluce un pouco máis. Xa non é tan escura. Xa non hai esas nubes que a agochan. Parece todo un pouco máis tranquilo. E seguides o camiño. Non hai ningún tipo de problema. No último tramo, o camiño xa se endurece un pouco máis. Parece que os sedimentos a partir de certa zona despois da mansión son un pouco máis duros. Os camiños notádelos un pouco extraños. Raro. Pero bueno, hai moitas terras neste mundo. Podo? É o habitual.
Podo usar o saco de trucos para sacar así un animal para que me acompañe? Dalle, tiremos no chat. A ver si sale un animal grande para que podas trotar por ahí con él. Tiene que comprar de la mula. Ido ao saco, listo. Leches o que fai o saco? Porque non vai a ser que me confundira de saco e collera outro. Entón me vou descojonar. Esto era para o chat. Display en chat. Ese. Vale, pois tira un dado de 8. Bueno, podelo dar aí o icono do dado no chat. A esquerda do nombre e vaiche elixir un. Joder, paz putas comadrexas dos collóns, ¡Hostias! Mi buena amiga. Puta mai que me fixo. Bobito. Estaba pensando neso, estou buscando a imaxen. Porque é dos pequenos, o sea que perfectamente pode ser. Vale, vamos a coller este. Vamos a decir que ten unha chapa co nome de Bobito. Vamos a poñer aquí no Discord porque isto literalmente non está preparado. Fillos de puta, xusto tuvo que ser outro puto whistle. Vale, este non é un whistle xigante como os que tedes decapitado, vale? Senón que este é un whistle normal. Daste conta de que ten un nome, vale, unha especie de chapa colocada no cuello e o seu nome é Bobito. ¡Hala! ¡Qué tierno! Era de color amarelo. Quiero recordar. Non podo cambiar de color. ¿A original? Porque había 4 ou 5. Sí, temos 4. Un era o marrón, non enfoca Sí, a cámara. Sí. Pero se era Bobito, a mí soname que era o amarelo, que era este. Como amarelo. Vale. Sírveme, amarillo. Venga. Amarillo dorado. Si morre e volvo a invocalo, é o mismo, non? Ou é un diferente? É que non sei se o pon por aquí. Deixa-me mirar un segundinho. Realmente xa che di aí. By rolling a tablet that corresponds to the back color. See monster that turns the rose, vanish down. Vale, desaparece no seguinte amanecer. Ou é reducida a 0 puntos de vida. É amistoso con todos os aliados. Actúa xusto despois da túa iniciativa. Vale. Cal era a pregunta? Non che dice que sexa a mesma criatura. E dado que cada vez que tiramos podían salir varios whistles, eu diría que che pode salir un dos 5 whistle que hai. O sea que... Vale. É Quedo referente. mirando o saco. Sí, porque ademais non di que desaparezca, non? Sí que di que na próximo amencer o desaparece. Como fixemos para ter 3? Vale. Claro, porque ti podes ir sacando for plop, 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 plop. Saliran 3 comadrejas. Claro, ti podes coller ahora e gastalos todos. No, solo me quedo con unha por ahora. Solo quería comprobar que tal o saco, ¿sí? Quedo así mirando o saco. Curioso. Podes sacar 3 por día. 3 por día. Pues sí, salieran varios whistles a última vez. Claro, por eso mismo, entonces era... Non sei se foi unha acumulación ou... Sí, porque salieran varios. Creo que os fixera falta algunha vez sacarades 3 e os 3 salieran as comadres pequenas. Madre, bendita suerte. Sí, la comadreja, tú, que habita un 99% de los bolsos de trucos de la gente. Sí. E das mansións encantadas. Vale, pois literalmente vas a ver a comadrexa como literalmente é amistosa e vai che corretear por enriba túa. Hasta poñerse no ombro como se fora un paxaro. Me gusta. E vai facer sonidos de comadrexa en plan... Sabes, así. Non sei como fan os putos ruidos.
Vale, pues solo quería comprobar así. La voy a Pero, acariciar. É amistosa hacia todos vos. Sei que deixes facelo. Entonces, la voy a coger en un abrazo. deixo facer o que queira. Sigo pa diante. Hai que chegar á mina que hai prisa. Perfecto, pois agora ides os tres camiñando con un novo compañeiro para Sleipnir, que ides ver que vai rotando, vai saltando entre bolos todos, vale? A menos que me diga, non quero que me toque ese bicho noxento, porque ao mellor podría dicir eso Zral. E nun momento, entre de saltar de Zral a Oxalis, de Oxalis a Rosval e viceversa, vedes ver como salta en riba de Sleipnir e se lle pon en riba da cabeza. E vai ir por aí, polo viaxe. Xoguetea co Anda. pelo da mula. Hasta Mira que queda simpática. tumballado. Ya veredes cando morre. Dios. No, Ou faco outra. pode sacar 3 no día, o sea que ti saca os bichos que queires. Non ten uso límite. Ao día sí, 3. Se o día Sí, ao sí, final de pero todo. yo que se agote de por vida. Ah, no, por suposto, por suposto. Correcto. É bastante útil e gracioso para certas situacións. O problema é a aleatoriedade do mesmo. Vale. Nada, pois ides continuar. De novo, como comentei, este terceiro tramo quedavos pouco para chegar. E agora ben, quero que outro que non sexa Zral me tire un dado de 20. Este ten un máis 5 por detrás. Oxalis, te toca. Hombre, acabas de abrir la boca, dale. Yo voto por los Salis. Salis. Dios. ¿Ves? No hay que hacer. Vale. Ah, mejor me quedo callado. Vale. Máis 5 son 14. Correcto. Vale. De novo, non ides ter ningún tipo de problema. Parece que o día é tranquiliño, o único que bichedes foi ese grifo. Ben. Xa empezades a chegar o camiño, vale, dispónse outra vez para dúas formacións. Unha, seguir o camiño, como vimos no mapa anterior, podería levarnos hasta Teixeiro, pero serían outras cuantas horas. Ou unha bifurcación que nos leva directamente á mina. Entendo que non vamos ser parvos, non vamos a dicir vamos a ir ao outro lado. Polo tanto, vou asumir que seguides os camiños que vos dá a indicación pertinente. Unha señal ben posta para que os enanos sepan onde teñen que ir para as primeiras veces que se dirixiron á mina. E empezades a chegar a un sitio preparado, deforestado, sabes? Todo ben organizado. E digo ben organizado porque ides ver un pequeno murete feito con distintos troncos dos árbores deforestados que están nas cercanías. E, bueno, o que hai detrás é unha montaña que parece que ten outras portas que se poden ver na distancia. Atreveríades vos a dicir que aí vos dá a sensación de que está a mina. Sobre todo por os edificios que están anexos a esta entrada, a este acceso á montaña, non? A este monte improvisado, vamos a decirlo así. Ahora ben, vadesme tirar percepción. Aínda sen estar tan cerca a esta entrada, a este acceso. Ides ver que a porta que está absolutamente tapiada, vale, dende fora. Parece como que os muros, a porta que conecta os dous muros, dos lados do mesmo, está xa non só atestada de cousas, senón que parece que houberan posto anclado tablóns para que non se puidan acceder por aquí. Vale. De novo, Rosval, ti ao mellor estás atendendo a comadrexa e a Bobito e a mula, vale, porque non escoitas o alarido que dá a criatura que está tras o murete. Zral, Oxalis, tiradame naturaleza, ainda que creo que xa é un pouco cantoso que é o que ides a topar por detrás. Nature. Nature.
Bueno, Zral, mira, había que salir un 2 en algún lado e saliu aquí. Non che sona a mierda que hai atrás. Vale, perfectamente pode ser a cousa máis terrible demonía que é absolutamente monstruosa que biches nunca en deixamais. Pero Xalis está bastante segura que o grifo que iba a dirección á mina non iba tan a dirección á mina e caeu na entrada. É dicir, estaba voando para ali, sí, pero non quería ir ali. Vale, porque escoita ese grito de dolor do propio grifo. Parece que voou hasta que non pudo máis. E desembocou aquí xustamente, no mesmo sitio onde tiñedes que chegar. Que ides facer, compañeros? Estades a 30 pasos. Ella me lo dice. Sí. Me dice que está de aquel teléfono. Ti non sabes o que é, non o recoñeces. Ves que escoitas esa cousa tan terrible, sabes? E non sabes exactamente que criatura pode ser. Entendo que nunca habías visto un grifo, ou polo menos non habías escoitado como tal. Ou ese grito de dolor. Bueno, como Xalis no dice nada, Está, Eu digo, vaya, non sei nada o que. pues nada, abro la puerta. está llorando. Tuxé. Abrir a porta non é unha opción. Está trancada con distintos tablóns. Hai un conxunto de outros... Vamos a decir que era o primeiro que tiñan a man, vale? Incluso podedes ver como habría unha porta descolgada. Unha porta, Unha porta dunha puta casa está aí no medio pa poñer, pa que o que houbera dentro non pudera salir. Cosa que é un pouco estúpido, porque o muro a mellor, vale, sí que é certo que é algo longo, non? Joder, vos que me dices entre 1 metro e 2 non podedes subir, pero, hostia, ti das o tempo a alguén e sai por fora. Pero ainda así estaban atrancado por fora. Canto como de alto é o muro? Pois será uns 4 metros. Hacemos una Una típica escalera humana. empalizada de madeira, sabes? Feito con troncos. Podemos hacer algo para subirla, para escalar. Vamos poñer no Eche Oxadis a su pájaro a ver si puede ver algo. A ver si puede transmitirle algo. Sempre o puideche desfacer. Esa criatura No. está sufriendo. Porque Vamos. o páxaro está facendo algo. A la fuerza no puedo abrir todo. Podemos intentar. De feito vou mover ao mapa. Ainda que estedes aí apiñados, vale? Que bien. Porque estades aí apiñados, porque o mapa é grande de pelotas, pero porque Porque está facer- estivado. Facer Vale. máis terreno hacia atrás non era unha opción. Non Chavales, era unha primero opción voy- porque é un mapa roubado, Josebi. É un mapa que Claro. non fixen eu. Polo tanto, non o era. Sin que quedara super cutre. Vale. Copia Vamos pega. a usar a palanca para... Sí, podedes usar a palanca. Podedes facelo entre varias persoas. O que teña máis forza que usa a palanca, e bueno, iso ten a ventaxa da palanca, o sea que dádelle. Yo. É difícil, A tirada non é... Uf. Bueno, ahora decides, no, ¿Qué? es que saco un 20. ¿Qué tengo que tirar? Metes el estirón atletismo. todo ir. Atletismo. Sí. Con ventaja. Eh, Paso a palanca e a Zral aí que é o máis fuerte e está todo musculado. Realmente, Hombre. realmente, o máis forte de volos tres é Roswell. Eu non vou dicir nada. Como é o máis fuerte? Non é? Thrall é o máis diestro. Está fibrado. Pero o máis fuerte de todos é ti, Roswell, que tes un máis un. El non o ten. El non ten tanta forza. Vale. yo en Eu só lo atletismo digo, no tengo nada. porque Thrall pode se alardear de que é moi fuerte e resistente demais. É que si co é. Porque fortaleza non só son músculos. Pero para este traballo sí que fan falta. Con O sea, ventaja. atletismo é con alt, non? A ventaja. A ventaja é con alt, sempre, sí. Ah, la tiras tú. Non consigo un carallo. Non sodes capaces. Paso a palanca a Zral e que o intente el, a ver se é capaz. Vale, Eu vou camiñando ao redor da empalizada a ver se atopo algo. non vedes ningunha fisura por ningún dos muros. Tampouco, Thrall. Vale, vamos a decir que chegamos sobre as 3, vale? Cada intento que facedes son 10 minutos.
Entonces, nada, eu non voto. Non sei canto tempo me levaría a recorrer a esta de moi pouco, se te digo, mentre o primeiro estaría facendo, xa o terías todo vistado. Vale, pois nada, tras o primeiro intento xa o que vou facer chicos, ¿tenéis alguna cuerda vosotros? A ver. No. ¿No? De repente uso o Tinker Magic para crear ya corda a ela. Así, toma. Ah, perfecto. Y voy a usar Misty Step para irme para arriba. Moi lista a cabrona, Moi lista a cabrona. Ok, un crea unha corda, outro lánzase para arriba. Verdade? Sí. Dios. Vale. A ver, vamos a mencionar o elefante da habitación. Ajá, sí, Que sí, podes sí. ver, bastante. En conta de que a criatura é moi grande. Mira como aletea en plan doime. É o aleteo de dolor. Ves que ten vale. un virotazo, vale? Alguén lle pegou un virotazo. Non dunha ballesta ligeira, non? Senón de ajo gordo. No, dunha ballesta lixeira, Pero deu, acertou e critiqueou. Deu un moi bo tiro. Tías. Vale. Alguén lle meteu un crítico a un grifo. Bien. E, efectivamente, ves que a criatura está aí, dolorida, queixada, parece que as as non lle poden dar máis, e a sangre corre. Ti estás no outro lado, na parte superior. Fixaches pop e caeches xusto nunha zona onde había unhas madeiras para apostarse. Menos mal. Sí, alguna outra criatura? Algo hostil? Algún peligro á vista? Non, podes ver que a entrada á mina, vale, sí que está pechada con candados. É un cerroxo bastante grande. Bueno, uns cuantos. Perfecto. Vírome, soltolle esa corda para que poidan subir pola corda. Vale, vamos a facer máis sinxelo para que todos podamos pasar. Vamos a decir que durante uns 5 minutos estades facendo isto e vou vos abrir as portas. Vale, para que vos Bueno, tamén, se baixo e abro esa porta polo outro lado. non poderías, Vale, abro a porta para que podan mover. Literalmente está posto con tablóns, hai madeiras, é dicir, aquí a xente estuvo durante bastante tempo preparando, vale, vou pechalo. Vale, estades dentro, con calma. Isto é o establecemento da mina. Unha das entradas que ten. Da entrada principal, vamos a decirlo así. Porque vedes dous edificios que están preparados para calquera actividade relacionada. Podedes ver os vagóns, os raíles que conectan a entrada que está pechada por distintos candados e cadeas de metal. Hai, podedes ver uns tenderetes aí sen recoller da última vez que pasaron por aquí, porque non lles deu tempo a recollelos. Había xente que se quedaba aquí a dormir cando tiña que facer algunha xornada nocturna. E de feito podedes ver como espichados na fogueira había o que onte se utilizaría para comer. Hoxe non ten tan boa pinta como onte ao lume, porque está totalmente chamuscado. O que sí, podedes ver o grifo aí. Podedes ver como sangra. Si, botaches o feitizo ben feito. Como sangra e como ao verbos empeza a gritar. Gritar intentando ahuyentarvos, porque a pobre criatura non pode facer moito agora mesmo por si sola. Agora mesmo. Ao mellor se a poñedes contra a parede, aí sí que se ten que defender. Que facedes? Intento acercarme a ella. Contando con que estábamos aquí arriba, habría que baixar polas escaleiras. Correcto. O sea, supuestamente estamos aquí. Sí. Habría que baixar. Justo.
que a mula quedou do outro lado porque a mula non sabe subir cordas. A ver, O- podemos facer gracioso ou non. Que quero dicir con isto? Atamos a corda a mula e subímola entre os tres. Yes. Me Ou, parece ben. aparte que ainda máis gracioso que a mula está aí, subiu as escaleiras. Dijo as escaleiras. A corda. Como? Non o sabedes. Apareceu, vale. Pero a mula está aí con Bobito na planta de arriba. Ahora sí. A corda subiu una, pero as escaleiras non ten input. Estas escaleiras, que son escaleiras Sí. feitos para personas bípedas, non sabe como baixalas. E vai empezar a facer os sonidos máis horribles que podería facer a mula para darvos a entender de que quer baixar e que está atrapada aí arriba. Podría utilizar as tendas, as lonas das tendas de campaña para facer así como unha hamaca para que poida saltar. Atándoos ao postes que ou así. Me cago na puta, chaval, pero ti cando que pesa unha mula 20 kilos, pesará 200. Arre, hostia, e leva cargada as cousas. Sí, falo, empezas aí e tal, sin problema. Ahora, como che cae en riba, me cago na puta, O cogemos esa vagoneta que está ahí y la desplazamos hasta allí. Salte. Que salte, que salte. No, non che salta, non che salta. Aquí le va de buscada de outra maneira. Ves que no, que chaneja coa cabeza eu non me salto ao bajón. Eso é o que vos transmite. Bueno, subimos las escaleras, cogemos la cuerda, le damos la sacamos ahí y la metemos por dentro. Y que baje por las Pues escaleras. es un xogo Por la de cuerda. palancas e poleas. Increíble. Sleipnir puede esperar. Lo primero es tratar a esta criatura. Sí, pero tus cosas no están en el Sleipnir. No, pero ¿Qué cojones? Le lanzo un healing word. Bueno, yo Hasta quiero hacer aí, trato con Jesus. animales. Moi ben feito, hasta aí os feitizos. Eso, xa van dous feitizos, non empezaron ningún combate. Vale. Arre, hostia, corache 9. Moi ben. Ben, que significa isto? Tes vantaxe ti. Vale, porque a escena eu penso que os outros dous están preocupados para que Sleipnir deixe de facer ruido, pero ti pouco a pouco vas acercando. Vale, a certa distancia, lóxicamente, porque non vas a facerlle o feitizo a melee para que a criatura se poña nerviosa. É un animal ferido. Canto máis te acerques, máis nervioso se pon. Polo tanto, desde a suficiente distancia, recitas as palabras, os xestos adecuados, e ves como incluso se reconstituye, non? Como esa ferida ao mellor se pecha. Non o suficiente. O viroto sigue tendo clavado. Pero parece que por lo menos está algo máis serena. O dolor algo remite. Vamos a decir que foi efecto analgésico. Vale. Vese que a criatura está máis aliviada. Eso dache un punto para establecer certa confianza coa mesma. Por lo tanto, tes vantaxe no animal handling que podas facer. Agora ben, antes de que fagas nada, tiremos nada. Isto ten un risco. Un grifo desatado e combate asegurado. Se a dificultad falla por 5 ou máis, 5 incluído, hai un combate. E o grifo estando contra a espada e a parede. vale. Ya lo. Ya dije hace un rato de tirarle de trato con animales, pero bueno. Pero Un te has, buen puesto, rato, ¿eh? te has puesto otra cosa. No, de todas formas, no te preocupes. Vale, ya está un poco más ¿A qué calmado. cosa me he puesto yo? No me interrumpas. No, tú ya me interrumpiste varias veces, cabrón. ¿Perdona? Sí. Pelea. A ver, Te iba a dar la bola, pero... nada, ignóralo. Vale, parece que ya ha remitido un poco su dolor. Pero hay que tratar esa herida. Tral, he visto que se te da mejor a ti. ¿Puedes tratar de acercarte? Yo te ayudo para que no sea tan violento. vale, eso é outra No, opción bastante Este decente. trabajo os lo dejo a vosotros. Voy a explorar por ahí.
Como comentábamos, se Thrall neste caso, porque pude non haberme dado conta, declarou previamente que iba a facer o de couso cos animales, as cousas poden actuar en paralelo. É dicir, describindo pode ser secuencial, porque só somos unha boca e non pasan as cousas á vez a menos que as describamos, pero poden pasar varias á vez. Es que yo tenía pensado lo que iba a decir. Supuestamente era el trato de animales para demostrarle que me podía acercar y que era inofensivo y tal, y después aplicarle cura. O que nos dejara curarle. Pódese facer aí. ¿Entiendes? Pódese Pero facer. no, ya está. O Healing Word non saca o virote que ten anclado no peito. Efectivamente, esa es la cosa también. Ganarse la confianza para que te deje sacar eso. Cooperativamente xa acabades de facelo, polo tanto, tedes a ventaxe, vale? Vámoslo reestructurar así, para que así podamos facelo entre todos, de que tedes un punto a favor para gañar a confianza do animal e que lle sacade o virote. Ela acaba de decir, ti daseche mellor os animais, tes agora a oportunidade de facelo, e tes ventaxe. Dalle. ¿Qué era eso? Pero, Animal tanto como animales é para acercarse, para concilialo, ou para sacar o virote fai falta medicina? Realmente, vale. Se nos temos que poñer ultra mega estrictos, A ver, vai ter ventaxa. Vai ter ventaxa nas túas. Yo me estoy guiando por el oso lechuza. claro. ¿Sabes? Que Tigo tuvo trato con animales. Primero, acercarse un poco porque tenía una herida en la mano. Y después le pudo curar. Eu prefiro facelo así porque a medicina está estrictamente, bueno, creo recordar a criaturas humanoides. Non estou seguro, vale. Se non a moi males incluso se podería tirar de naturaleza. Creo que realmente dá igual, vale. O sea, depende un pouco da miña elección. Porque as habilidades incluso, se justifican o suficiente, podense fazer dunha maneira ou outra. Que vale. carajos. O que importa é que tiramos con ventaxa, das ya animal handling. Ahora dai unha vez máis porque xa tiraches. Esa tirada xa está presa. Bien. Non se fallou por 5. Vale. Vai a pasar o seguinte. Hai unha situación donde estamos moi cerca do éxito, vale? Vamos a dicir que a dificultade houbera sido 14. Non é moi difícil, pero non está superada. Claro, non o fallamos por 5 tampouco. Entón, hai certos casos que me gusta facer a victoria pero pagando un prezo. Que quero dicir? Thrall, ti agora que é o que querías facer? Dínolo. Quería que el grifo me oliera y que se diera cuenta de que no le quiero hacer daño. Y ganarme su confianza para poder arrancarle el virote. Vale. Vamos a decir que, efectivamente, esto sale como queremos. Vale. É dicir, o grifo podedes tanto notalo como nos seus xestos como no que non expresa, non grita, non fai esos alaridos de intentar botarvos para atrás. Que pasa? No momento en que estás para sacarlle o virote, vale, porque a mí tamén me vale co animal handling, vas a ver que hai unha reacción física pola súa parte. Vale. Lóxicamente non está habido porque desconfíe de vos, senón porque estáis sacando o puto virote, vale? É como se a ti che pellizcan e reacciona o corpo físicamente. O que quero dicir é que vas levar un golpe. Ok. Polo tanto, damos un segundiño. Me va a matar un grifo. No. Afortunado. Usa afortunado. Como? No, pero doiche unha moi boa hostia, a verdad. Vale. Ídelo a conseguir. Vale. Sacas o virote. Pero de instinto ou reacción, como podes ver que, sabes, no momento en que yo sacas, levas un levazazo. Pero foi automáticamente instintivo do corpo. Vale. Se hubera sacado un 14, non huberas levado o golpe. Pero é a máxia dos dados. Ás veces non é así. Vale. Cando recibes o golpe, xa che sacou os puntos de vida. Son 12. Moi boa hostia, verdad, meteu. Botaste para atrás, botas vos para atrás.
E o grifo instintivamente mótase un pouco para atrás. Mírase para a ferida. Ves que como ese efecto analxésico parou, gracias á curación que botou Oxalis, cerra ou deixa de emitir a sangue que debería de facelo por sacar o virotas e de golpes. Vale. Entón o grifo quedas expectante, mirándovos. É unha criatura noble, grande e impoñente. Esa mirada que vos evoca é certa gratitude. E ora ben, Rosval, vouche preguntar a ti, dado que fostes o único que non mediou no tema do grifo. De feito, non che vou preguntar, vou facer que tires. Ai, la hostia. Un dado de 2, unha moeda. 1. Joder. O grifo axuda vos agora. 2. O grifo axuda vos noutro momento. Ui, me tiro mal? Barra R, un de 2. Se acabou. Ah, vale. Vale, que equivoquei, me puse unha S en vez de unha D. Así. 2. Vale. Podedes notar a súa gratitude, vale, na súa mirada. É ese vínculo que se fai cando vedes unha besta que despois de curala, desde a distancia e desde a seguridade, vos transmite, non? Vedes que vai empezar a mover un pouco os músculos que fan as súas alas, as súas patas dianteiras, e acto seguido, dun aletazo, levanta a brisa para emprender o voo. Ahora ben, isto dóvolo hago los tres, porque podedes usar cando estedes todos de acordo. Nun futuro, donde estedes ou teñades problemas, podedes decirme un momento grifo para que vos bote un cable. Non se podía montar. Non. Saliu mal. Polo tanto, despois de esta mazmorra, ides ter a oportunidade de decirme un momento grifo, pero tedes que estar os tres de acordo e ben e vos axuda. Ainda que non teña sentido, justificámoslo de alguma maneira. Home, a ver, se está no putísimo infierno noutro plano, vai a ser justificalo con outras cousas, non? Pero eu creo que é a gracia do que acabades de conseguir. No medio da cova. Momento grifo. Eu creo que pode ser interesante, polo tanto. Dame un segundo co apunto. Ai. Puntos ORT, aquí está. Ten en conta. Vale. Voy a pasar Vale. a Tral, que esté pouco preocupado. Vale. Sobre o tema de orden en facer cousas. É normal que nos interrumpamos, non pasa nada. Válense as cousas e a cousa é que cheguemos todos a un entendemento. Vale? É normal nos xogos de rol, por lo tanto. Se queremos facer algo, recordámolo, porque eu a veces vai se má perola e non estabelezo ben orden. Vale? Por lo tanto, non se apuren. Bien, con eso, o grifo desaparece voando, esta vez dunha forma correcta. Está dirixíndose trazando unha diagonal onde estades agora dende a mina, aí debos saber de onde. Parece que vai dirixíndose a cerca da costa. Ao mellor onde ten o niño, non o sabedes. Que ides facer? ¿Dónde tiene Nid? Como? ¿Dónde tiene? Que non che entendín. ¿Dónde tiene? O niño, o donde vai a facer a casa, basicamente. Os grifos, eu polo menos penso que fan non como as palomas, pero, sabes, como os outros paxos, que crean un nido de distintos paus, sitios, ou se meten en covas. Era unha desas dúas, pero faime moita gracia que hai un paxo que sexa do tamaño dun león, que co pico vai acollendo paus e vai construíndose, sabes, un nido. Paus, non? Con troncos. Nada, non? No, con paus, porque ademais hai algúns paxaros que collen cousas pequeniñas, escupen e acaban facendo un casoplón de la hostia. Por eso me fai moita gracia. Ben, Vale. agora hai outra cousa que hai que mencionar. Desde que se foi o grifo, o único que podedes escoitar é as vosas respiracións, aos ruidos que faría Sleipnir e Bobito.
Porque non se Que hai que escoitaba sacalos de aí. máis. Sí, podemos decir que despois dun tempo, a través de poleas e moitos empurróns a Sleipnir, o baixades aquí abaixo. Gracias, Rosval, por la poción. Me voy a tirar una poción. Sí, era unha conversación que iba a ter con él. Que era, bueno, hostia, te dio el grifo. Sí, Toma. lo Y le siento. pasa. Muchas gracias. Me voy a tirar la poción. Ah, esto. Ben, agora ben, antes de que vaya describindo os interiores das cousas, porque non hai portas, vale? Parece que as portas se usaron para poñer ao outro lado ou desapareceron por algún motivo que ignoramos agora mesmo. Que ides facer? Describideme. Ou dademe polo menos algunha indicación para que vos diga. Opa, aquí para arriba. Pues. Coño. ¿Camitas? José, estás muteado, Agora non. ¿Qué pasó? Que ides facer? Habrá que encontrar ese nido. A lo mejor tiene algún huevo. Como? Momento. Encontré el nido del grifo. Eles non dixeron nada. Eu estou na casa de arriba, no norte. Vale. Nárralle. Ok. Nárranos máis. Ok, ides explorar os cientos cousas que hai por aquí. Antes de seguir con el tema del grifo, te voy a preguntar directamente. ¿Se puede tener criaturas voladoras? Sí. Vos podedes aprender os Vale. hechizos de voar. Porque estuve buscando ahora mismo cómo tener... y tiene varias formas de conseguirlo. Eso depende do máster. Sí, correcto. O sea, non vos vou empezar a dar criaturas máxicas de dificultad. No, alta, pero... ¿sabes? O sea, Salí aquí... ¿Cómo se dice? Algunas cosas que... despois pasas máis e podemos ollar cousiñas. Pero de primeiras, vamos á situación actual, que estades na mina, vedes aquí distintos edificios preparados, xa sexa, para poder descansar, ou No hay nada incluso aquí de comida ni nada. Sí que hai. Ou con funcións administrativas. Vale, vamos ir primeiro co de arriba. Chegades a unha sala que prácticamente se deixou abandonada do endoría anterior. Isto parecía un pequeno lugar de descanso e sitio onde podían almacenar as ferramentas, vale? Porque vedes estantes, muebles e unha sala na parte anterior donde, bueno, se guardaban distintos consumibles, vamos a decir así, comida, Y hay camas, por lo que frutas e veo. demais. Sí, un pequeno lugar de descanso. Pero deixouse tal cual se estaba utilizando, porque aínda vedes que hai comida nos pratos. Quero usar percepción, o sea, para mirar si pasou, si fai pouco, para ver si alguén entrou na mina antes que nós, de alguna forma, como fixo Oxalis. Investigación para elo. Buscar detalles que che leven a ese tipo de entendemento e demais. Investigación. Mierda. Vale. Zral, ti desde aquí non vas a ver nada que te chame a atención, vale? Pero Oxalis, o mesmo, lamentablemente, os dous se estades buscando pola parte de arriba, vale? Porque os como que estades todos nesa caseta, se non voume despois xa vamos ir coas seguintes zonas. Vos desde aquí non vedes ningún detalle que vos chame a atención, vale? Non hai nada cantoso diante vosa. Rosval, tío ao contrario, si que ves un enfoque máis sutil, vale? É dicir, ves como alguén estaba buscando algo moi especificamente. Non é o típico ladrón que entra, saca todas as cousas e demais. Aquí alguén, despois de que a xente se fora, viu e buscou algo. Non sabes o que é. Pero aquí alguén remexou. Ves algunhas marcas. Ves algúns detalles que che dan a entender eso. Porque o resto das cousas sen utilizar, o rastro, mellor dito, esas huellas, eses... Joder,
a xente foise antes de que esas novas marcas se fixeran. Iso que podes deducir co que estás vendo, co que estás investigando. Agora ben, podes te dar conta de que nesa sala onde estás hai certos avalorios, vamos a decirlo así. Tírame un dado de 100. Un lado de esta. Vale, moi ben, moi ben. Atopas unha chapa con forma de escaravello. Podo saber de que material, podo deducilo, se é de prata, cobre, ouro, bronce, Parece latón. algo feito pois, con algún tipo de bronce, neste caso. Cobre, porque o bronce é a aleación entre, sí, do cobre e outra cousa. Pero como é unha mina, ao mellor encontramos diferentes materiales, e fundiron aí mismo, calquera cousa, así No, que... parece que ese chegou un avalorio. Unha pequena cousiña que tiña aquí. Collo, que basta. Apúntate avalorio de cobre con forma de escaravello. Bien. Teño que darlle ao máis, non? Para crear objeto. Yes. Polo como loot, mesmamente. Así somos está ben. E agora, de aquí non me ides ver nada máis. Xa vos vou adiantando. O voy para la otra sala. Vale. Che ides todos, idesme tirar investigación de novo. Así xa adiantamos procesos. Carallo. Que hai que tirar? Investigación. Non estás contando? Joder. Outro máis. Un Mira crítico. aí. Vale, Roswell, tío, ao mellor estás moi enfocado no de antes. Vale. Así como tío biches antes, tus compañeiros non, ahora é ao revés. Vale? Ahora é ao revés. Aquí estes compañeiros venden máis e ti ainda estás pensando no de antes. Vamos a decirlo así. Esta nova sala está atestada de materiais, ferramentas e incluso distintos consumables, ¿no? Consumibles, frutas ou algunha comida non perecedera. Bueno, non perecedera, me cago na puta, que aínda ten bastante tempo hasta que se quede podre. Vale, vamos a decirlo así. Non perecedera non, porque senón xa sería obra de maxia. Que pudera ser, pero non é o caso. Agora ben, porque vou a falar de toda a sala conxunta e pasados un tempiño buscando as cousas. Dadesvos conta que na habitación ao lado, vale, sí que solo se pode acceder por onde estaba o grifo, pero vamos a non facelo así. Aí estamos, vamos a ver, aí estamos. Para a miña facilidade. Vamos a decir que na habitación ao lado sí que podedes atopar nun dos escritorios, porque isto parecía donde o capataz ou a persona que estaba encargada de dirixir aquí a mina tiña distintos documentos, podes atopar nun baixo fondo dun escritorio, do único escritorio que ten por aquí, como hai uns documentos ben sellados, gardados a través de distintas cordas. O típico de que é un documento, sabes, un bloque de documentos que está gardado con unhas cordiñas finas. Recojo esos documentos. Vale, enséñalos aos teus compañeros, explorádelos, rompes o cordal para poder examinalos con máis detalle. Me acerco a ellos y les digo, creo que estos son los documentos que están buscando la sacerdotisa. Me da la pinta a mí que sí. A ver, déjame ver. Pero no los abras. No nos interesa saber para qué los quiere o lo que hacen. En la otra casa parecía que había rastros de que pasó alguien. Tal vez sea algo que estaba buscando. E aquí tamén. Sea eso. ¿Puede ser? E aquí tamén.
Aquí parece que alguén estuvo rebuscando Puede ser. útilmente, pero non atopou co que deu Thrall e Oxalis. De todas formas, lo guardaremos y lo llevaremos. Logo Oxalis digolle algo máis cando me digades que ides facer cos documentos. Gardalos de momento e logo xa os exploraredes. Joder, me salía a palabra, carallo. Vale. Pois eu pediría a comida ou parte da comida que este en bo estado para levala para... E a maiores te ibas a topar outra cousa. Vale. Quero que me tires un dado de 100. Joder, por un momento pensaba que iba a ser 85. Xa me iba a cagar. Ok. Que buen número. Ok. Ok. Vale. Sí, efectivamente. Topaste cun pequeno frasco. Contén algún líquido transparente. Non parece alcohol, por como está selado e o frasco que contén. Ningún dos teus compañeros se percatou do hallazgo que acabas de atopar. Curioso. Que fas con Bueno, ele? Cóllelo. sí. Vale. Para Un el Identify bolsillito. consumable. Espero que a descripción non se vexa a pesar de que digan Identify. No son capaz de verla. Vale, perfecto. Ben, ahora vamos a lidiar coa parte graciosa pola cal viñamos aquí. A mina está bloqueada por unhas cadeas e un candado bastante grande. Distintos candados, realmente. Pero vamos a decir que hai un no centro bastante grande. Asumides das palabras que había destido con Manistrad que isto é o que se refería que habían pechado e ela só tiña as chaves do sitio. Polo tanto, que ides facer? Eu quero mirar se hai unha trampa ou algo así. Trampa aquí? Non, en vez de estar. Vale. Trampa despois? Aí pudera ser. Pero aquí, ahora, adiante. ¿Yo puedo abrir las puertas? Podo intentar. Vai con ¿Podemos ventaja, poner a la mula dentro de la vagoneta y empujarla a toda hostia para que se dé contra él y abra la puerta? ¿Y por qué no a ti? Ainda que o fixerades con un de vos ou a mula, eso implicaría consecuencias para un de vos ou a mula. E non garantiza que a porta se abra. Vale, Porque- podo usar as gancuas para abrir. Eso sería outra opción. Pero igualmente, se queres intentar a forza, xa chego adiantando. A dificultad dunhas cadeas e unha cerradura ben posta son 25. Tú puedes. Non chegades. O sea, literalmente é imposible que cheguedes ao 25. ¿Y si saco un 20? ¿Un crítico? No. Ya Eso lo sé, ya lo combate. sé. Correcto. Y yo, por favor, tócate los huevos, que sé que no te gusta que te diga que hay críticos. Vale. Vou intentar usar as ganzúas para ver se podo abrir un candado. Ajá. Mm, Vaime tirar un xogo de mans. O bonito das portas bloqueadas é que cando se usan os ganzúas, que estou esperando que lle des, nah. e que da igual cantas veces falles, porque podes volvelo a intentar. O que pasa é que perdes un bonito tempo. Pasan 20 minutos. Vale. Intenta outra. Dejo yo os dous. Ir pensando outros métodos mentre vou intentando abrir isto. Pois podes lle axudar para que faja con ventaxa. Como axudas nun traballo tan preciso como
Inspiración, venga, venga. Utilizo guía. É verdad. Vale. Toma, Non tapilla. chuvera valido Digo, ¿qué? neste intento. Bueno, tira un dado de 4 para ver se chuvera valido. Un dado de 4. Sí. Non chuvera valido. Vale. Puedo entenderlo, era un 14. Vale. Voy a utilizar guía y tiene que ser en inteligencia. Me parece. Con juego de manos creo que era inteligencia. No, destreza. Destreza. Sí. ¿Eso no es mejor que lo haga yo? Tes competencia cos ferramentas de ladrón. Exacto. Amigo. É que xa... Sí, Esto non é como Baldur, eh? me cago na puta si que o ten tamén. Déjame la canceros. Telas ti, tes unha astral. ¿Sí? Sí. Darlle a mira. túa ficha, abaixo de todo. Ah, sí, Thieves' Trivestone. Tools. Bueno. Aquí sí que podería haber axuda, ves, Josabi? Porque hai dúas persoas que sí que teñen competencia neste traballo. Vale, pensaba que non. Pero... Arre, hosti, Xesús. A ver, home, quen é o que está a abrir a porta? Ou és ti ou Zeral? Roswell ou Zeral? Entendino eu. Bueno, Oxalis, ti podes Pero ver como él os teus está- compañeros seguramente estén debatindo entre cal é a mellor opción para abrilo. Gústame pensar No. que Zeral está lle dando directrices a Roswell, sabes? Mentras el incluso se utiliza esos conxuros, esos trucos, non? Para facerse a guía. Entonces, de alguma maneira, entre os dous, co apoio... Yo metería una manzana de las de dentro. Xusto. Abre esa porta. Ben, Guay. vamos a parar aquí. Pero antes vamos a dicir... Ides a topar no chan diante vosa a unha criatura morta. Esa criatura é a seguinte. Vamos a deixar coa incógnita de saber que carallo é. Oxalis, poño Un porro? que vexes. Védela? Eso tiene pinta un porro, tío, no me jodas. Védelo Eso porro. tan pinta de dinosaurio. Védelo porro. Vale, védelo porro, ¿verdad? Vale. Eso está Fua, tío, chan morto. suyo. E vámoslo deixar por aquí. Feito unha, dúas, Un tres. porro mal hecho, pero bueno. De ter.